Yang Ratu Agung Sri Palungguh Cukur Dewa dados matiosan pisan tato yen nirgamo yang titiang waluyu sekadi sangeang rate liniput dening lama Ratu Agung rem-rem tejan Palungguh Cukur Dewa ritambangan ijo minat kuno pangobati titiang kumantireng linggit Palungguh Cukur Dewa kendal jaban paman arko jene ngawenan sebang labu ke kene maremedal sangkane ngatur pamane nang ngawen nang labu ke kene tawa ingat pamana duga segala nu nyeneng di puri jong rangwasi adat paman jematur kape nenglang pih sada misi mecek mangis liman pamane matur bang sida jaga langirengan kayo ni beli agung jangkep alati rabi mai ke puri widya pura papan syarat kone kena pamane kalau ngayan nang ngelatongo sedane melah dewala di subane sida ngelada di Prameswari saling ke paman kalau ngayan nang ngelatongo sedane melah ada rasa matur tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap kape nenglah yang kane perunukane kerasa subuh tan bina ciceng borosan tingkah pamane ngolah betak basang pamane dogen kewala paman sing pesan ingat gitu mah bewek lah bati nenek kene-kene ki ada orang paman kape nenglah ha Wagong dados Brahmantio Palungguh Cukur Dewa rek dewek titiang dados nenten kemana antuk titiang Ratu Wagong nenten kemana nebo ulian gelas sideng isine ngatur paman mekadong-kadong wesan gelananya anak-ane subat tua memadu kaseng radini memadu ben memadu nomor telu coba bayangkan pamane kekenapan pamana gelang memadu nomor telu dadi das gelang madu paling cerek ke aduh ngopidan man gelang mandilira makin dumun dados di kebangetan pisan Palungguh Cukur Dewa ngayunin makin napi tujuan Palungguh Cukur Dewa merabian meriki ke jagat Widya Pura tenika kemantipi kayunin rin manglene presida Palungguh Cukur Dewa nguasi tuwi jagat dikiring Widya Pura dan asapunika kayun Palungguh Cukur Dewa saja paman do mula dua tujuan gelang ne utama kewala nu tegarang paman menaha saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman adi rasa mulati kayun ida beli agong subuh sing sida belah yen ingat-ingat ngelate sayang lantas tugas segelang marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman aja subenawang tugas marah dekat ini kengket ida beli agung mak melingop takut nega penenggelang makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo di kengkene kagak penyaplok nyonyo berjemaah jani adi bisa ke kene paman di jani yang mirip netuno paman oh iya nasapuniki kuentenan Palungguh Cukur Dewa ritamangan makin sampun kerasan dewa titiang duanin sampun lami Palungguh Cukur Dewa nenten anang tangkil ringi do anak kelingsir iri kering gua maya gengong mejantan tuna mejantan reret kawi bawan Palungguh Cukur Dewa kawi sesan Palungguh Cukur Dewa man yen sente paman matur keto gelak masing sa paman saja yen namane saja neng rana ya bener gelak sinta ingat katurang pemenang marah peken jong niang lah itu di gua maya mana jani galak-galak karena orang pemenang hijau gelak kali pemenang paman yene sensi gelak orang sinapa
adine paman. Tegarang paman mati. Kira-kira Bung. Iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir. Pindah ke pemenang. Pindah ke upeti. Mangnene presiden ngawawahan kawisesan Palungo Cokordewo. Aduh, sedang melahap pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kualon gelang nenyani medwet lu bulan. Wani bin sadar. Ne pindah ke pemenang utama paman. Lah, maksudnya saya kan? Siapa niki? Mangki diring gelarang Dharma wecine. Dharma ning pengliakan. Wanesian dan roh derangkan. Kalau ngocok pada wong ngapuriang, ciciang makin dikiling gelongkor ini. Wes. ngedonin cokori dia bu. Sing mana nih detekun paman? Pirakin di tiang hidoyana nangis sungkan. Sungkan jesing. Kewala dari sing kekenak ban gelap paman. Uli dipuanjani. Sedongil tengah lemang ijen yang metangi keduluren ban tangis paman. Bro. Yang sapuniko kadi pawacanan cukuri dewa nawagang matur sisip di tiang rin. Mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun cukuri dewa. Saya neruntik pengiring-iring idoyrako yadin wenten idoyari menyang cukuri dewa dikalih raina ratu gopong Dipuan kulon paman. di tiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya cawuni ngayang ring idoyrako teng wenten kuanten kadi Daud mana titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring jabo tengah kedua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang kedua Ngelawan ban kengken. sapuniki lek nenten titiang uni ngayang ring cukuri dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin medrebe manah ajerih kali punika inggih
malih bos-bos kadu Agung. Petang dadat jaga nenten keni antuk titiang ilingin kangin kau. Pemedal duwini kadi punika nyelak ring ngarep titiang. Bos wau ni ton titiang. Suara ageng-ageng ring pengapit pemedali. Rasa megelanaran sunaran. Sat mako ical maka samira dulu Agung. Kedatang ring kidam mengpadah sugro Kengkenan ras paman. gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat iling titiang ring pepesan nake dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa gerainan sengkalo yen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagokan tembok di kudo apa pangkung bisa kaceburin pedam ibu di tanah iling titiang ring punika ratu dua kong Kengkenan ras paman. ya tiang titiang Yadin titiang memargi nenten keni antuk tetiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin bulas titiang ring ajang pemedali ratu dua malih jebos ampun jag wenten jatmo agam-agam sareng kalih rauh saking kuri Puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman. kadi atur titiang wau raina wengi Menangi dewa ning apa ya nih paman? Paman menangi dewa ning jajak dari rasa suara paman medali. menawi Menangi dewa ning antuk titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu dua paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman kemudian ladeng ini dewa ning menang iki titiang menang kau dan nang pilih di paman ning alengan paman. Apa ya paman? Tidak yang tinggal celing darah sapun ini semeng ladeng Idoyana nah dak sungkan ratu dua Nah kengken untuk idewo ning ngamane cening. Diapin paman. Iya namung tuh sekan ros Pulang punika riyin dikayang ratu dua utus titiang kijau patut titiang memargi ngerurung palian mangdo wenten ngayah nambah nin sungkan Idoyana muang kiane cening. Lautang paman ngalih palian kok iye. Beli paman ya paman di tiang pacang kepom raja jak iduna suang-suang paman ini malu ireng idai bit panglapan Adi. Paman. tapi malah kirang beli Tadi nabi orang butuh kepesan beli tekan lacur. nabi Cening subuh sedo. aduh beli siapa nabi Kemetan po paman. paman tiang raja nih paman Aku nabi. beli ente nabi beli ada sop yang mutan beli ya Iceneng sedo adi. Iceneng sedo. Idoyana dua go Lautang dewo layo nido yana riyin lingjang di balik semua. dados nadak sare kawentanane sapuniki beli wawu bisa nih cening nak kenyem-kenyem tong di tiang ngedongan biragi di tiang resipun nangis kodropun di tiang mulai pergi dong sampun emang kini cening sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang amat doang perti sentana nemangken wenten lare si cening ne paten ngentos linge beli sampun lare si cening sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kualon rengi cening mana titiang jumpu pisan beli wantar rengi cening
pacang landeng ampo dewekan riwekas kayang titiang itu beli tuan ini makin sampun iki raris kawentenan reng siro reng dijo titiang pacang mengekladengan beli Kengken melah raosi dewo di pelengan jani manis atur dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kanto wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau jana sapun itu beli kemudian marajani ada ulong raosi dewo buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang raos buka gitu beli sampun ambil gele salet arso napi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kandanang titiang rasa sampun cuma ger mana titiang beli yen dumun pe tiang matur sapunika dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun beli bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli ang tegarang kena-kenahan ini patut sanang lantengan dewa jani ini patut sanang jagarang dewa dugas mbok dewa ini ngelekadang ceneng bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung mangane pan sido je dewa mapi tulung tekeneng mbok dewa ini perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulo kene prah nak memadu ha beli nenten nyurianin dawa punika titiang melaik ngerara balian siap dong boya lantas di pulangan jan agon-agonan beli nengay santano cari ceneng bagus pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas nejani ceneng lantas subuh sido nyene patut ngentosin linggih beli ngemuktan yang jagat di video ya namun tu tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo manene pangsido ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh sido rasa tanpa guna bakin bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulurang makejang pejendangan ini apa gunanya gelas nyusung merajaan rasa segala widi asung sekedeng dewek gelas makin mun ratu lakung nisir duanin yang pemerajaan ku mantilingih kita sang yang kita mina panditiang sampun hati palukut duanin wentan sastro saneng ngamasan saneng mengahling sejeronin lontar yamu kurana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiri mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang keredana mangerdana sangiang purusa mangerdana sangiang keredana raris wijil utpedi setiti kelawan yang perlita doanen sampun panemaya itu yana punapi andung di tiang ratu wako kengken paman sampun panemaya yana lino gitu waduh wai teman paman kelawan raben gelah tegarang kena hangmal tiga ada unuk ini kayak ngadanin nakalit modos lubulan subuh lantas ngemasin situ di pulangan jan wena sesedan hutan gelah tanpa jalaran tanpa sangkat jag nadak sare di pulangan jan dini lantas bakat benggelah di kayunin ian sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ dini bakat benggelah di kayunin dini ya subuh kau cap leak niste neguno ya tadi liak yang ya dot nyendokan kau wisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak di puri video pura ada praratu tulang wayahan diolah topang pak aja nak sampun ang runtuh ang wajan sampun kedua ilo dahat pisan ratu wako tong boya lantas pak
rasa sing sida nyebet lah anak sakit kayun lah dipelangan agan-aganan lah mula lantas lantingan dewek tekini itu nih jani cening lah tak sumpah seda nih cening bagus si dewa nih las pesani dewa ngalahin aja antosan haji nih lah hajinya dia lah kan untuk perjalanan dewa nih antosan haji nih taman aduh koyong koyong alon-alon riyen margi beli cinga sekian di tiang beli mama nawagang mamitang gugro di tiang suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangiang atur cukuri dewa sesampun pangihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan cukuri dewa elingan nenten nidoyari rabin cukuri dewa kemau nenten nidoyanak proputro duwe nuwe nang linggih cukuri dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video pura sami rebe nang linggih cukuri dewa sampunan ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih cukuri dewa pinake naturak tu wantah midah dabin waduh duwe sami yang cukuri dewa nuwate makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang regiana saking sekala rauh kene sekala ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemargan cukuri dewa lina kemana untuk titiang sayan doh linggih hidoyana sayantan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe ni ratu lugro ya den ido dua ko ngalit lina ido ne patut nunas linggih cukuri dewa pungkurannya kerwerti kadi atur dane parakan cukuri dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun ido sang yang tita wenten anak ya den nenten saking pepadan mas ido ratu dua gong daler ide warih cukuri dewa dereng ide picayang jagat duwene kemana antuk didiang nenten wenten bau dando ya ada pengabih nenten ngiring pemutus pikayun cukuri dewa nah wakang paman di sumbane lantas ada pemumun paman kegede-gede itu sido pasah muampurno yang kayun gelah paman sedo ya kone jeneng bagus kudiang gelah tan bina ceratur pamane ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dua nah pantas gentos linggih gelah eutas dua gelah mau balik mau pengidih kene paman melah nyen paman ngemani jeneng bagus semara putra bien lantas ada manusia mata kiri nutuk lantas perjalanan jeneng bagus ampun lantas warang sesida-sidayan titiang lah lakar kepuri indah yang aksi layun layon idoyana raseng sak nyakayon ngelang ayon nang ijening paman bro napi malih cukuri dewa saat maka putra antuk memasang titiang memarahkan diriki yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut di kayun cukuri dewa menawi nenten dina ratu duaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri rautne saking garang paman ngatur kengke menapat gelang ngisi kayun ngelari kamu ngali jani paman keselak rasa manah di tiang ratu dua kongcen ngawana ngasapunika kengken cokori dewa ngiring pemargani doi raka melinggih ngerahino ring puri
wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin kurin Cokuri Dewa nenton sida kapikayon antuk Cokuri Dewa sing kekenal nabi malih titiang anggen Cokuri Dewa parakan wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten boleh parak titiang raris di kain Cokuri Dewa doh sida pacang antuk titiang ngemanah wonten yen rara patut titiang ukuh wenten tuna sang ring Cokuri Dewa menuna apane katuna sang paman sapuniki aduh aku dikalih raine wengene boyo sapunika bener titiang nenten dados 11 sering jago ring Karang Kepastikan adik edo nenten kemana antuk titiang sane dumun-dumunan lugro dibipuane nahanen dan titiang sapunika mekeletak manah titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuriang bener menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika wau rauh titiang ring ajang pemedali rajua bener mesriat jak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padang paman kepedangan nggih we nang nenen maluno kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang jak ya makita menit sing itu kemudian tangkil pedang sudah dipulas rumah kita kok niku sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ring ajang pemedali malih jebos Piragen titiang sampun klesak-klesak agang Mas Wahro apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang bener medongangan raris titiang telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten jagerauh jatmo ageng-ageng badang-badang sareng kalih saking puri atuh sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane klek sapunika tate galang ton titiang rauh saput ne pangitu kandapan paman ingat nggih samunipun samunipun lilin pengayah ini sing kena benanu mengetin kamanipune selam makaman selam nggih kumisipun nyempang nasipun gembrong meh Tunggra man ngator makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganjak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak daduh nggih luh muani jatmo nggih Luh muani. nggih sane luh anapan enek nggih rupane Ratu titiang tuwa anggen Kordewo parakan yen pianak duwe titiange parakan Kordewo nepine keleko sane sampun truna bener yenipun memanah titiang rarahang mantu yen Kadi Jatmone panggih ikalih raine wengin niki titiang rarahang mantu bang padan ton wihin titiangipun nganten bangayang atman titiang magantung ringking petonge ampun nang titiang kadang cucu nana paman nang tegarang paman matur lemone lo kenapa paman ngingetin niki yen mone keliun pengayah adipuri ada mirip mesai pengayah nenten wenten sapunika mat sane muani malih dumun aturang titiang nggih yen sip-sip bang titiang cucuk ipune ketenan titiang riyen oh caranya wonten manut enten titiang iwang ring Cokuri Dewa nah asli apa kadi parakane belin titiang pisan kok kene sapuniki pisan nggih weh non senung yang beli jadi angon anu produk ibu marada awaknya gede jak beli bangun jak beli borang anu melan-melan ake malu nampi munyil nyamo yen paman kena bon mesin caro nyen nak caro nak mesin sing artine saja kemudian jak caro negakin kedebong koden tek jet embe belus asa nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline dah nak maro caro sing artine sing ipun sampun belen titiang yen kita maro yo tiang beli mantul dodolan taong paman ngorane wani pesakan cara ieu nggih pemakasane lo cara nyen paman awanan titiang uning ayang ring Cokuri Dewa nenten wenten panyeruan pengayah ring uri loh sapunika rupane
kamaon ya matur ring Kodewa menyang Kodewa ten wikani doi rakot taler mentan. Adi misi keto kengken. Kadi cokori dewa bisa. Dong jak jalan ulang anu. Ya lo jalan mulo ale gawe we. Apa ya kadek? Kengken cara Titiang sampun matur. Yatmone panggien titiang loh muani. Sane muani kadipun. Sane loh kadisiro rares Kordewo istri. Ne panggien titiang nak loh. Ten adongan nakin loh kadi cokori dewa. Nah adanya no. Anaknya sapuniki pisan pun kadi Oke, Kordewo. kene sakoto. Paman aja melajah bangin apa man? Rasa sang saya kayun ngelanampi atur paman itu. Ada sapunika. Paman kadang sebenawan. Buat penyengkar puri Widya Purone kengken. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng Nah. medong rume malin Benar, medah benar, ding Paman. inggih. Saleng kemisi caranya atur orang paman itu. Merupa jelema gede-gede. Ada rasa nu matah senjana yang makana jele manyen ke puri seng sida paman. Bro. Suwun titiang wacanan Cukrewo yukti pisan Ratu Duagung. Yen wenten jatme saking jabo memanah persango midap ke kentan kentenang titiang rin. Memanah ngeranjeng ngepuriang jantan nenten mersidayang Ratu Duagung. Iki. Menin keto dah ditanya ke aturan nomor itu Duagung istri. Mirip nyen bisa ngeliat di puri yen keto. Terus yang ada liak yang di puri. Sugra. Awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah. Nak mulo sing uli jaban mirip tekane. Yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya Menin keto nyen bisa ngeliat di puri. kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sicip ring Cukuri Dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas ne muaste pengelelante suwen-suwen wayah pengelante dados leak. Ayo nang Kordewo. Yen wenten nak muani. Yen rabi, yen lako, yen somah, gemas kerang-kerang melegelang sanelo. Rau saking meklecan kalah metajan tenah somah krontang rau cuma. Nage pengangge karada poten wekin male cok-cok sanelo. Ngererah sanelo pekakas penangkap bangde somah jajak. Suwen-suwen daler dados leak. Tapi kayo nang Kordewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampek kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat Itu kejang tadi itu no. Nek didong ya atuh. Oh nyindir bapak man nyindir mantap puniki sane rumah serapi somah kampe ngerarah metekap-tekap ngerarah pengasren ne bocok mangdo ngenah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo ngenah putih ne bongkok mangdo ngenah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pinih utamo angin naur upeti ring sane nguwekin ke kentan-kentan kene aturang ring Prajopati ring idom taro ring dalam kualon tan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewa maro petang cara ketimun keleput kita bubut gitu paman tiang kon matur kita jajak ayang gelah paman depan deo janian ya diastun yang gelah memenyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelah kali ke yen wanta dados tunas di tiang sampona ngerara sapunika awak Kordewo durung dados meduwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan keto paman nggih semale kaone ring kampung Kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang Kordewo paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal Kordewo buntut titian kal keber kenten genit tuh bangi kudu apa sing disiliman gelar ajong paman mau ireng belen gelar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiange dikalih raina rao tadi keto wau titiang selede to ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggih kalih raina paman so Romi.
Mun niki sampun ya nom, dan belah celang macanipun. Yen kantin ne Bang Awang dayo ne kene-kene aduh. Bisa macet urusan leraken. Tidak ada sampun niki. Doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin. Mejantan pisan sampun doaku. Ngewowokan kawisesan paduh Joko Dewo. Kena ang paman. Jene ngawinang ada wicara buka jali. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan sangat karana ya. Wah, titiangtan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe titiang. Nak mula prahak itu paman. Kewalo yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawanin pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sanget bakten pamannya. Nenten Ratu Agung. Duanen sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mepije jejatu ring dewe titiang. Ah, terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing ada. Ngawet dinone janisan yen. Paman pangsi dengan orang ayah kape ngelam, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Agung. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Punate niki Ratu Agung. Yen cara montore sing kata? Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungo Cokordewo jaging reros sopir serop tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Kudiang mengelabin paling kemumayan di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kaya aja paman jo nyerap kengken. Dagong. Kengken. Titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean dan anang majalan. Agung. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapun ini. Enan udah apa dong? Megiri titiang jagi nyala nang motor. Tenang? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling ne sampun nyekan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nenten sampun make. Mana pana ya dosa. Kita nyak masuk. Titiang nenten mireng. Titiang nenten mireng. Paman. Yang bener tegeden paman aku sing mampu. Yang bener tegeden paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman iki. Da paman kewah, da paman sebel. Yen lagi sopir serap kan gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Nabi ini ke Ratu Agung. Yen lagi sopir serap, ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Agung. Oh, belen gelale sangat kejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapkan betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelah bisa yang ngeraras sakarnya
sakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Nah, itu yang pamit. Itu yang tengiring kok. Ajum. Yang tengiring kok. Kene supaya dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyak kang aing jalan gitu. Aing sebang caine. Apa kena kangkin ni? Wih, kangkin mata ni tulik aja kerawas ni. Menapa ngono lek? Masa coba cara cicing kacang. Jang cara cicing kacang. Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Bujang repot. Nak janganlah. Mensing gelacai ni selalu ke. Mudiang dari gelacangnya bakat selalu ke. Mencajo ni papa urus. Ibu kan angka nang panglah nak. Tar. Ken. Iwasen ni dadane ni pemekas ni istri-istri conat. Ane medue, ane ngelah. Onyang lantas ni jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga. Kang wang makalong benar. Jangan laki ni yang loncang. Tawang ki. Engket. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke tawang. Kelah tu. Meme dia ratu. Bujang repot. Tu makejang urut tak. Memang kena laga nang lai bon tawang. Lah, tak urusat. Mencaca ni bapak ramang bisa goe. Tawang ki. Men. Angkal makejang angon. Cuma suung tawang. Mimi pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang cara super bowie. Tu cuma mabot kan. Terus super bowie. Cainya cara super semal. Super semar gitu ada super semal. Mencaca ni magenap san katitung timpale. Etar. Ken. Ada nih takon nang icang kapen cai. Untuk apa ni? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapen cai lawan icang. Adi cing rosang mobinan di benangan cien ini mobinan. Ini mancan cai dukain acepok ring itu anaknya agung. Cang paling bedek pendasa keduken. Tawak peposan belik. Si patut kedukain. Nang benahang ibu matingkah. Nyenak nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jati ne kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Ya nikain no tangkel ring ido dua agung. Ya ido dua agung melinggih bedajo. Awaknya berlod laku. Weh. Adi jok ini do anaknya agung. Pian bojohang ibu nengil kengken angan nukain. Angka lodak ke jalanan kapak-kapak. Iya nado tamiu. Ya ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu ni tangkil kepuri. Mekejangan kelas tawang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesuwi peran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Di kengkene ngide kopi elah. Di jaja tamiu ni melingge.
Di Jogja Tamyu nega. Di tu barangin. Wih. Yan gitu sing mado-mado Tamyu dewek tadi man. Mado-mado kayak kena waktu kang sapo Tamyu. Men kalian Tamyu nyana jangan ngeraos. Agat nih pang tawangci. Di jeluang nanti. Yen Tamyu nih katoran lanyaran. Cai milu ngerokok. Yen Tamyu nih katoran wedang. Cai milu ngopi. Yan Tamyu nih katoran aja ngan. Cai milu makan. Iyan Tamyu nih makan jalan. Cai milu makan aspal. Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberantan nang sikmo. Nih kengken una kopi kan nyayanang. Oh, cang duke nari do anaknya aku mo deh. Oh, jadi cang una sang kopi. Apa deh? Nai. Kopi batuan. Kopi mesedok. Oh, kopi meseduh. Apa deh? Manis sang. Oh, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuke kelintip nanti kemo. Seken wacanane dibi. Parekane makedadu pang presiden pasemengan rangkin. Kali jane jilemone sing mamajo. San maklun ngelek ngen dikasih. Nih kopi ama. Kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi ama gitu ni dong gelah orang cai ama so 25 atau apa tuh ada untuk so 25 ajak ngeraos payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantun gemula. Cek dulu kang Jokori Dewo ciciang, ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Ayo pengkung jelmo nih. Jatinnya lah karabang cikopi. Ciciang nang wehen ni bentir. Ipon ni bentir yang kena nasa wedang. Inge. Iyan suboy bentar yang kan cai nunas wedang. Dadik lah hojong, ha? Aduh Jokori Dewo medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut Jokori Dewo medal. Wih, ni dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal. Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten gak sapunika duaku. Yen rarah patutnya ngerarah kawibawan sang meragu agung. Sederengi wenten penangkilan durung Jokori Dewo patut pedang. Yen sampun ciciang tangkil matur ada ciciang ringlingnya Jokori Dewo. Aratu duaku dari sang medang. Banyak duwe sami sampun nyantos sepuluh medal Jokori Dewo. Terlalu ranis medal. Kemudian kegerining medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawa. Nyantosang siro. Bin membadeng kori jelmo nih ngantosang cai. Kemudian ciciang nyantos. Boleh ciciang ngantorin Jokori Dewo. Nyantos tidak boleh ngenten. Menjaki nih ciciang sampun meraso, ciciang nados parakan. Mangnu sampun Jokori Dewo meragu agung nyantosang parakan. Inarang kayon-kayonin. Menawi banget ciciang kurun persangga yang lijit Jokori Dewo.
Yen cicang aturang wedang ring sang maragagung sapuniki ya. Yen bener nawa, kengken sodar maning pinaka parakan, kengken patut niretat keleng aturang wedang teken Gustin jene. Maka cikno bak jen cicang angin cokori dewa parakan. Yen cicang aturang wedang ring sang maragagung tendap-dap wedangnya metekep mesap. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa, Bro? Metatakan lepean. Dumen ben cepo, metatakan apa tuh? Enten ampun. Dar. Titiang. Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayennya bentil? John. Oh, sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parakan kacau kadi titiang. Yan ring linggih cokori dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jadi ini sing ya cing ayah ini bentir. John. Meneng udiang ada nih. Kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun kan pura nungas wedang titiang adet nunakan kentan. Apa binado patuh dah bang? Nih patah aja patah. Niko bangetang kalau 5 sedua. Kuman ceng. Sapun apa? Jadi ini apa mulung sap ceng? Kengken tegas wacanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkin. Doning gelah hanya kan lu ngejoh. Kadang gitu. Saya wakti tokori dewa mau sang pacang lungodo sedereng memarti kan mang merayu nang rien. Nah, iya napa patut teragi yang malu nak? Kasep ya cicang wagong cicang mau pamit dumon pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautan. Kawan pengai ya nak. Sama kalau dari parakan jelek. Wagong kembe sampunang cokori dewa maleh dukureng cicang wagong. Mendadi gitu. Tak durung ratang nih kang. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah matang. Wih. Apa misi setengah matang gitu? Nah kantun aruan. Ten setengah matang nih kang. Bayan ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang angulang ke karyo jangan. Suwe kantun wagong. Sapun api yang ngaris. Yang belum. Ini apa tena? Lungan jak meli nasi. Mas. Nah. Pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Lungan meli nasi. Inge. Angus angkut suwe patang jantos nih kang. Beliang gelah nasi jisiu duen. Meniko mantan ake boleh cokori dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang laki hang. In benen seling deh nah. Inge. Beliang gelah nasi jisiu. Ini bampis ada nih. Ini dah. Otak sing jalan. Wih. Ahe terus angan. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kijang atur kentan le cokori dewa. Cai gitu maro. Becekang ngamirangang. Cokori dewa iwang mirangang nih kau. Kengken nah. Aji sata kengkenang mejalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayon nang di 1000 mapito jenazah tak. Tongtan bendo masih jang mau bati. Ujang kijang ale sampai galang bulan. Kok ngale bati ngelong ke mulan. Wih. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mapito kan parakan. Tar. Umat rayon nang di 1000 mapito jenazah tak. Yen mah kejatine otak cine sing jalan jadel. Oh kayon cokori dewa makin otak cicak mang lo menjalan. Yennya otak cicak menjalan kan galang pulang ini. Duh. Pesat sih, nepe sadak. Ingat sampun 200 jinah barak-barak. Nepe sadak pinakongpak. Pinakongkos saya ini menjalan meli nasi kenapa? Oh ongkos mantan boleh. Rumah rayonan urung. Kanan pangtan dijang lelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja lemon. Manahang dijang nikau mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata, terima kasih.
nasibnya mula usak. Kena ngintip inventar itu anaknya agung bakat ojok ben dewek dukena cai marang kena dibi gelam aturan ke pura busanan glablos deng-deng maluna subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanang bakisen ya subo gentongnya bakisen ya kanek sange ini jelek nasib saja totonan nasib inventar jaga alok-alok kan semudiang-mudiang ya cek ada nanuken jadi rago nyemuh busana nih do anak aku minyak nerek so nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo jak sing mudiang-mudiang jak sing ado nak nuke nih rago len tuyuh sesai nih nggak bunyi apa ya kaden baju kutang ibon di done nih tak yan dini jemuk busana ni done muni gula me gedene binya pujana sa beni rako dukena kengken debat ndayo udiang kalah ndayo pangsing rako dukena busana ni done pangsing belus paling melah diukur yang saluk sing man panas le di tengah yang di pedang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya jual nyonyo nih senya usah dengan kakek padel pocol nah yang penting pangsing irago duken yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus dan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh umpamane rago dadi dua agung gede suwire irago nyaluk busana nidone ketangkil ban parakane makodatu paman bentar kalawan bentir mon kengken unuk linuk di bisa jo paman aratu dua agung gede pesan liusan anaknya pesu saking umahne tengange napi ya nawagang puniki rayonang derwe inget tijang mau pamit dumon ngararah toyo nyin je kadene rakona nawagang niki rayonan cokor dewa kitu ya kadene sesai nasib jelek dunia nasib jelek jadi nasib melah ngoyong-ngoyong ada kabang nasi halo raju betara ada kami simpene jon beguling mangkuk mula jelemo iri ya itu pang dijauh dentong ini pangsing kenena nak nyamping jero tiang entong beguling mangkuk niki nyamping jero kena rakon tadi enak saja ngentung beguling memang moy dengeng bantainya cai ngukul-ngukul anaknya buku gelap yang layak basangkannya di perantanang ali yang bantainya nasi do pesantren ngukul-ngukul bapak mau makan makan ngai ngelah pungut sini mau penyuka nah aku tengah maman jangan toleh nih ke samping apa dulu ya mirip saya sing nawang yen gelah medal makajang banyak-banyak gelah cenik keleh dua bajang sumuyuk ngaturang bakti
sing kecar cai. Lemune. Sing san cai lah pengono diko. Nasi kan? Sedurung merayunan, mang do kedas tangane wajib kan dumun, mang do dekat oleh rayone. Apa kewane bandak omah limo? Menapa men rayunan gelah? Ye, kaden sampun. Wawu pisan sampun aturang di tiang. Niki rayonang derue, di tiang mau pamit gerera toyo kaden kentan. Pangperak cai sing ada. Nah, sampun nang jajom, dijo kok kenang. Dijo janglah men. Jadi nya aturang Cina. Mendiro aturin di tiang. Anak gelang ajeng paman. Belah mengil yo. Dung malah macelegakan gelah ngantong sangat. Kaning deket cai ngapa laksana buku kene ben sada aeng pengangkon sini megrende-grende gitu. Ratu Duakung. Engke. Tidang lunsur wang ren Joko Dewa rinando kene tanu ning tidang mal Joko Dewa terus. Genah di tiang Yang mana bocah? Maluman makan gratis. Ini saling. Jilekan ken becice punya cai. Ale numas. Male numah. Male sampun tokari dewa dukori tijang. Kengkenan gelas yang duka. Tokori dewa saniwang. Ben gelah plen. Iwang. Dados busano derwe para kani bentelnya lo. Termana ham tijang tokori dewa rezipun. Aku mirip cai bisa ngadokan mado. Bisa mirip cai nyeledel ke samping. Mado duen klik-klik mune gedean di jakal jang, ha? Riki ojang jojang. Mato jang di margome lilek montol. Jang san. Ratu Duakung gede. Titiang mamitang lugere Ratu Duakung. Apa nih kalade aturang cibit, ha? Basang titiangnya sampun betak. Tio betak. Mesti 1000 makan. Jangan nongkos ya atak. Dasing medaya gelah. Yen ale pernah ne cai ne sangat andalin gelah. Apang sida ngemang tetuladan, apa ne madan melah, apa ne kinucap rahayu, apa ne kasih nambah mau tamu di ni jagat. Walau yen kini pengelaksanaan sini rumah sak cai ne sangat nemeran kewibawaan jagat gelah dini. Wakung. Sematra nenten wenten manah titiang kadi panganikan Joko Dewa. Wau titiang rumah sering sikian iwang. Mang neledang Joko Dewa ngampur yang kesisipan titiang arah. Cai, ada sedina-dina ada dini dikuri. Karena hang nahi pun. Ia nemuni kadirasa kepiah paran purin gelah. Ina kadida anak lingsi. Apa pun lakar medal ke jabo puri. Kadirasa metangi desing kayun. Bisa cai ngabel laksana. Ingin sami sedang ingin puri kesungsutan Ratu Duakung. Nenten masalah titiang ring kewentanan nunas nugre titiang ide ajin Joko Dewa. Sane kangen nang titiang ring mana ring paini kan sedana ring Joko Dewa sane wau moyuso tigang sasi Ratu Duakung. Dan pejalaran punapo punapi raring ngadak sedo pihak dikangen mangan betiang. Sane kangen nang titiang ring mana salar Duakung. Pejak rien Joko Dewa kantun alit. Dalari doh anak keling 1000 Joko Dewa sampun ngeren sedo Duakung. Yen apa kadene mahawanan. Mundo setunggal purnama dilem kajang kliun. Aturang bakti
Yan kemana antuk di tiang namet arat. Menawi enten anak duleg iri ati ring lingih Cokor Dewa iki ring Purian aratu sandang Cokor Dewa ngopi kayu. Yen sing kitu kapan ada wicara buku. Ingih yen sasapuniki kawentanane Do Agung. Pine becek jeg lunga. Ring dijo menawi wenten anak wikan wicaksana irika batu tunasang. Lungan cak itu saja. Lan iringlah lunga ketlengin wana. Nangken ring meragesang Sadu Gunawan. Apang presida ledang ide mapai ce. Mana melarapan paican ide. Giring arah. Giring lari sang siang giring. Sampun lintang ring 6 sasi Cokor Dewa enten iriki Nuna saja ring idonake lingser. Kemon yen dados tinunas tidiang bosan dia muniki sampun api. Kian dia munikine sampun wikan Cokor Dewa sandang kan male banget pacang lajak. Aduh bagong istri. Semaleo tidiang sampun mut pisan wenten iriki. Ireng dia budal ini. Sampun api dados nandeng. Baby, tidiang namai. Mirang atur bibi di tamenganku kejan. Dadi rasa yang gelang melenan prejani semitan bibi ni. Tahu parilaksanaan bibi ni teh. Yang saya hanggelang ngajak bibi poan. Bibi cinga gelang. Sekata mesebang bingang. Pakadek pekenyung ngajak timpal-timpalnya di pesrama. Ne jani tunggu udah dadi nadaksa. Bibi ngabot sebang buka kenepi. Tur maning ni sangat sepedang gelah di kayu. Manen madan puan dengan puput nuna saja. Bibi sebenarnya melipetan ke mekerat nebura. Sujatane apa ni sangat sepedang bibi. Apa mire bade parilaksanaan gelah. Utawi munyin gelah. Ni sangat mire ngutang sengko di kena bibi. Nang tegarin kegalangan bibi matur kapinin gelah. Ratu dua istri. Menkengken bibi. Sani banget sepedang bibi ring mana? Untuk apa? Niki dan ake lingser ketat pisan rek parosisione mako sami. Tapi malih Cokor Dewa pasang iring titiang lancar. Kajabu mentan suwean gede tandado sampun titiang keduken. Kadi titiang menewe pajang rade sampun iki. Wenten ring pasraman. Kan ingung titiang wenten iriki. Kemon Cokor Dewa mang dongning malih ring kewentanan titiang iki. Man kengken titiang rindu. Sarang tunah titiang cuma. Makin suwe kalian titiang riki. Kian sampun titiang kalian raris karena kunangan lena. Kengken nasa. Malih bidan titiang mulai siro gak bak titiang ini. Rasa kedek gelah mirang atur bibin. Tane keto-keto ni sangat kena hang bibi. Pantas bibi rasa mat ngiring gelah dini di pesraman. Di. Yang dadi pengide gelah. Dadi sing bibi ngenahang gegelan malu. Utawi ngenahang bakal luas melali doge. Pun nados. Melajah malu selagang. Buen pidan ngiring supo bibi madan puput nuna saja. Didu bibi madan dua. Kena bibi bakal ngudiang. Kena bibi bakal ngalih soma. Gelah sing bakal nomang. Dewek bibi bakal ngalih soma bi. Ne jani ulengang. Cumpuang malu kena nuna saja dini pesraman. Tapi bagong istri. Wentan atur titiang asapun iku ring Cokor Dewa. Wanta titiang nyuk-jogen kayon dulu. Napi jaki-jaki terus kayon Cokor Dewa nuna saja ring idon akeling. Asapun iku yuk. Itu mana atur bibi ni bukan rasa sistem belah nampak. Kena bibi ni kita sebut sangat belah yang lagi sayuan. Idai beli agong orang jangan tangkel di. Gini. Ini ya bi.
Durus yang ring ida yari sana mangkin mabawas napi wentan sarat. Mat beling aleng-aleng nak buku dewa. Wentan napi menawi. Pang dengapung ida nak keling si rajong dewa ni. Ngaturang ragani dewa ni mai. Lunas aja apa suk seman dewa ni teko mai. Kadan lakar merikang ni madan keutamaan. Kauruhan pang sidangon ni dewa pabekal manipuan dinujui dewa lakar mewali melipatanmu kemu udang. Ratu beliau lintang suk semua titiang nampenin paucanan beli dados lali yuk titiang ring sapun api keginan titiang nuna saja iri kering peseraman beli nemangkin titiang pacang mepamit pacang ngerasakan utawi ngeratoyo anyar mereka kudiang ratu baku kewantan banget nemangkin ping lungsur titiang rengangan mobil sampun nang bok suwe lungo nentan sida titiang jagi suwe mepasan maku wau ke mantan rasa paling titiang roroen maku ngiringang ide beli nge moge ampunang suwe moge pemekas toyo hanyar apa nih udah nakiling si rakyat bakal nyudio sewana pandok kasih pak bang yang titiang pacang ngiring ide yari ngerar toyo hanyar durusan cokori dewa ngomit kan aling sa lemari durus titiang mepamit pak kedungkain ring ide yang begawan kayon gelah bakal kemung kudiang anu ngalebung mo gitu jalan ring gelah Pagong istri Bibi mau dilapor tuh Bibi Bisa nampak Kolon ngulang tuh yang tuh medan dipakai pesan di anu nih ini menawan manusia kena kebong jek ilmunya jangsan hijau aja jak status sek dori giring-giring kaonen ujian nyantos ngipun sudah mau kagena ijang pengide gelah tekin cai banyak pradi diajeng ide anak manahang titiang sampun tuh cokori dewa memargo ulah pakan sedikit dewan inggih pradi diajeng ide anak tingsi melangsan yang mending kanan dumada ledang ide tekini raga jatlu dumadak sido antuk titiang nakingin kadi pekarsan cukur dewa tinggi giring laris yang memargo singgalan tengah gelah lakar mesanakan malu cai apa sebenarnya apa geluran marto selanjak kemu nggih sang sapa sira menawi wenten sane maling taru iki sane lang mana mangna matur titiang ring cokor dewa sapunika kayun duwene prade kengkene punakin gelah nah tinggi ada sarat delokin apa-apa jeung niki ring anak aku mumpung liwat alasan ini duk kedue antuk itu pang nyidang masih aku ngalih nyelakin nyen mirip adon malin kayu di tengah alam itu ngopan aku dulu ngurus Artar apa? Kengken ada si Komo dalam mau ketat
cai semua mati taruh pada ke raksasa ni. Agak cang bertali lo, Ci. Badah. Hah? Ingat ya Ci ngabot tali. Ike deh. Pasti ingat Kang Ci kan latihan pramuka ya. Ike. Akan biasa ngabot tali. Wasijo ya pramuka bu ngabot tali. Belum oke itu. Dan pramuka menek ke gunungnya mandaki. Akan biasa ngabot tali. Yang pramuka menek ke gunungnya mandaki. Weh, yang ada pramuka menek ke gunungnya. Tuh madan mendaki. Gitu, Bo. Yang ada yang nak cenik-cenik mau pelalian di bukit, tuh marah madan mandaki. Sing ini. Yang ada nak mau pelalianan di tuh mabuk. Aja kena nang jawab nih. Oh, nana jawab nih. Manusia kencan. Angkiatnya tungkul sengal-sengal. Hukum orang manusia manus. Ini cai nih sing bisa ngabo blok gajum dah. Besesai cai melaksana gitu. Tuh ada unduk. Raksasa ajak mau pelalianan. Sampun nang debo beki. Udah mau pelalianan ngajak raksasa. Untuk yang ngatalek nih cablok kok. Bener nih Jo. Ye. Dan pangen tokori dewa. Besekala cai ngajak marah. Meme jat mau ketap pas sapun Banyak kau. untung ipane ke panggungnya. Ireng rerahan atau batam jat manjangan. Nak lok ne balu. Iya. Sampunang jajak wong sang menika mlae. Apa sampunang jajah? Besekala raksasa sing jalan mlae Nabi raksasa. Aduh, nabi raksasa. Menapa tuh pi? Raksasa sampun nyelek edek bangkong. Subuh mati tuh pi bun. Keredekan ibu ngasen. Kan dibindet wake mlae. Das bangkong kat ceburin. Nejani wake ensing manual lasang. Kengken kenyal wake maro. Wake sing suka tawa. Nejani tanang Ngoyong pipi. wake ensing man ngecosen pakai dibone wake sing suka. Ngoyong pi ngoyong. Mediolas ngoyong pipi. Itu ngoyong. Aduh pi. Ini tanang. Ini tanang. Ngoyong pi. Ah! Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Liwat raksasa. Malusa!
berubah. Kita bagian ngelut-ngelut. Tapi jangan ngelut, mudang ibu ebrot. Mawanan wong repot. Hari kalau kita ngelut wong pawestri. Ngong merasa cemburu. Bodoh, raksasa melaib. Jajah ibu, ubarukan pemburu Manusia ngong ideolas, bangong ngelepo. Main. Bokang ibu gelut ibu. Yang sing as gigen ibu ya. Manusia. Sing pelot ngong nangan genit jet ngonge. Kengkenang awak raksasa kerek. Si pantas kerok-kerok. Manusia. Musti kami kita wong pawestri. Hari kalau ngong aturu, kita ngecosin ngong. Hari kalau kita ngekecos, ngenah celana dalam. Cobain Raksasa pun. Raksasa playboy. Tawang raksasa. Siapa nabi? Inggih jero anak lanang. Doaning titiang lagi kebencane nantuki raksasa. Ne mangken mediolas titiang nunas tulung ringangan jerone pada mangipun raksasa ngejero. Nah istri, Mayong. sandang sang saya. Jajah. Wendana pun ni raksasa bang yang titiang sana muput. Aku dah ada raksasa. Kalian kene raksasa beragarik. Raksasa sing hamah-hamah. Tunyan si tangan raksasa. Mau mati kena jahat. Mati. Ani kanang nas gue. Ibu raksasa tanpa semu. Manusia. Kegen, apa artinya tanpa semu? Sing tawang ibu. Makna awak raksasa nek dialase. Tanpa semu sing tawang ibu. Mek adeno ketegal tamu lah. Ngong sing nawang ras gitu. Suwireh ngong mekelongoyong di Amerika Serikat. Apa ya dar? Ay, lincah raksasa. Ngong dadi wakil Presiden Clinton. Lesen pada manjero. Ampun sang saya. Ibu raksasa. Dan merasa cagar tekin pau kudana. Pan merasa tekin goboaeng. Salah-salah ngelawan alo. Yang ibu mulu saking dot lakar nyentokan duwi sesan. Wakil harap mampus. Jani kanang nas. Adiang pun apa udah doerang. Raksasa bentir. Daskat bentur. Benah hapik. Raksasa misi ngeloken celana dalam bedok. Ini siang lah kahile nanti. Mungkin. Yang dua gong si moh kita. Rimi pasola sih. Raksasa! Raksasa! Manusia ngong ben pidan man ngelut. Kang Wang Perai. Untung aku jangan bubuk berakan ku kini.
Wangsan rasa so ngale gawe we. Kadana saja rasa so bebangkau. Katakan melitang kaman mau kecos. Rasa go mau kecos me dong yang mata rasa so orang. Wari dan jero anak istri. Kengken. Pang padam tenengeng mas. Pang padam tenengeng wis sing aku. Men tenengeng adina. Tidiang nak nelek tek. Pak pembinaan itu. Ada kan? Yang tadi di dalam nanya tahun ini kita kawan cakap dia paling untuk besar lagi. Si kena bener saputan dilemu. Ya nenten teh tidiang. Medue winaya ne sapu niki. Dah kapan cok dia boleh bertemu sarang istri puniki? Biar kan iwangan tidiang. Pasti nak terus iku mah dewe rasa sone nih. Saja mungkin manggung ning sama daken sapa sira kumantisanen Jokori Dewa kadiman medapun gini laju hari sing bisa yo tandado sapunika Daging nawa kang didiang jero anak istri. Kaping ajeng didiang banget ngelungsur ke ngerene Sinampura. Doning kewentanan wicarane kade wau. Jatin dia pun amat reboyo wenten manah. Pacang purun yang kalian jerone. Ledang aksama yang sekian didiang. Yes. Ayo jero anak lan. Sampun angin iki punika banget tanggep pisan. Pemekas dia banget ngatrangsuk semua manah ringangan jeron. Doaning sane wau. Jerone ledang nulungin sekian dia. Mademangipun raksasa. Yen enten dekadiasa punika, minap sapun api sampun penados dia. Suksema banget sane aturang titiang ringangan jeron. Inggih jero anak lanang. Mangga nenten cacau di tiang mata. Sapa sira gumantiangan jeron. Termaning mawit saking panegaren api. Ledangan pausang mangga di tiang tata suna jero anak lanang. Inggih durusang sapa sira mangga pandhot-andhok yang matur ing jeron. Jero anak istri maka kalih. Di tiang boyo jawenten sios. Gumanti wantah putra Widyapura. Raden Wiradarma sekian itu. Ayo beli agung. Ora kok kan beli jagung nih. apa jadi ngosir mana dia pesawat. Oh Jokori Dewa beli aku panang kita nak beli jagung. Jokori Dewa uning ini. Kok tahu? Yen sing pilih bantiang nih rago saput poleng kok jadul pasti para kandidat. Lu kok tahu? Kok tahu? Ya tahu dong. Lagi, nawa kang, yukti kadi kaselengakan sekian ditiang. Doning sahasa jerone mebeliring sekian ditiang. Ikone mahawanan dados metu melet manahe mang nauning. Sapa sira yukti ni ragane puniki? Ini beli aku. Mawinan titiang purun sahasa nebah linge beli. Doaning titiang puniki kanton pas semetonan beli. Titiang dia Pratnyawati sane muit saking jagat Ratna pura titiang mana Hidayari puniki. Idewo dia Pratnyawati. Wantah padu. Mungguing panegarane ditu di Ratnapura. Iya. Ya. Jokori Dewa gumanti saking puri Ratnapura sapunika. Benar Pak. Iya. Duakung istri Pratnyawati. Bener. Ani uleng di Ratnapura. Oh. Toyo. Apa tuh yeh toyo? Sampun api beli. Kanton semenia mina beli ring sekian titiang. Makasih Dewa. Aksa mangko dan beli. Diamen. Lijatine mulo sing nawang kene Dewa. Beli. Titiang nenten mapi salah. Doaning genah beli sarang titiang punika mabinayan. Walau kene. Idewa pangun beli dini ditelengin wan.
Apa mula sangkanang kobar banyai raksasa? Mau canan beli punika iwang. Maka sejatene saking dhuwur tiyang sampun ngatasi istri Putrawan. Weh. Idewo sing sang ngidak munyi kadung ngelantur perjalanan dewan ini kengken panginkan ida anak kelingsir awe kekertanan nama jalan ini kengken sejauh ini sisian ida anak kelingsir sing ada dadi ngeranjing mai ke pesraman ini jelam mau ngawak tetep mai nyena jai dewa Ainge, beli agung. Sampunang beli di gelas mengapi dukoring sekian titiang. Ngin kajak main nih. Beli mang nauning. Anak lanang punika wanta. Ide beli agung saking jagat Widya Pura. Uleng di Widya Pura. Inge. Sayuati doyari tangkel meriki. Kan. Yukti beli. Yang beli dan ngegator titiang dosang beli sanenaken. Weh, saja uleng di Widya Pura. Daging bisa. Hah? Gumantin di tiang maut saking jagat Widya Pura biagung. Nah, Dados jamu niku, dados. Jak uleng di Widya Pura, inget. Nak kengken niki. nanya ini pangkengke. Tuh, Dwagung. Sekali nak alet cokori dewa niki. Adi uleng di Widya Pura, adi mai kalau ngudiang. Dan Nah, di, dia salah tampi nah. Mulut patut buka gitu. Apaan manut panganikan itu anak kelingsir. Beli ke panganikayang pindah ke pengambang-ambang dini. Sing dadinya ngulah-ngulah bakal tangkil ke pesraman. Nih nyatang beli, idewo maida bakal tangkil ke pindah anak kelingsir. Cuma daging pisan kadi runduh wacana dua biagung. Pernah jangan waksan. Ya dunia ngalih tuh ya anyar len-len angkuh. Sani mangkin reng dijoy dan nak lingsir. Nah, dari pembekas kini. Antosan di nah, si dona kelingsir bakal aturin beli. Yang pradesa punika durus-durus menaik. Ati yang karang mereka mau boleh lunas toyo. Mudah lautang mudah. Mare saja. Kuat dewa lagi. Ini sing nama. Maka jadi ini biagung. Ide beli agung wanta putra ide yang pegawan diri kibli. Nemak iri kamu yang mirip idewo manut pewekasan parek-parekan demikian. Kuni idewo uli Widya Pura. Di tiang gumantine mawet saking jagat Widya Pura. Di tiang wantah Raden Wiradharma. Suksema. Idewo ngeraupin peseraman bapu ini. Namanya biar sing pelih ban bapu narke pengrau idewo. Mirip patuh ketujuan ken para sisian bapu ane semua ada. Raya ngide aja. Ledangan pisan. Nah kalau kene sawira idewo lakar meguru pengajian kapan yang bapu. Saat maka bapu nundun idewo sebuah badan bangun. Apa ada pitakan bapu Sumatera? Di sajroning idewo ngide hajah kene bapu. Ada pun bapu pengupama. Saat maka idewo ngawe semer ane dalam. Tetujone sing jadele apa gumanti bakat iye ke ane pawitrane masih gitu cenah Yuki medaging pisan ratu yang pegang. Utamane ni mangkin majang reng linggih bini.
Dua neng titiang rienan sampun wenten niriki nuna saja relinge yang pegang. Purun yuki titiang matur samatra relinge beli. Ireng sinarenga. Ulang ang pisan pikayon beli nuna saja hiring pesraman yang. Selantur nyane landas sekonden bakat iye kianen ning tu de dewa mad lakar nyongcong pangdalo pangdo nyen bapa ajre manikuan semer subo dalem sake wale konden pesuye i dewa subo mewali buen meneh sing pocol nepi kuday ye ane pawitra sing bakat i dewa lakar kaput nut bak rakan i dewa misi tapi bajeleng Pangdo makelo di ini nyani belilah kenyal dengan semua perjalanan jauh lebih pura jalan-jalan simpang aja. Ada siapa ikut di tiang komandi Kalau di peseraman. Menahan ada bumi Kinta mani kebus bading dingin di badung kebus ongkap nasi metopong borepotan kena hidup dari demo apok ada makado hidup toh, tu pikir. Weh, Kanggong siap? Jek tabuh wangkuk-ngkuk tu dua. Yang sedang digalakkan oleh pemerintah Bali apa? Pagar jek ngkuk. Gampang menggambar ngkuk. Anak buta yang bisa menggambar ngkuk. Yang sedang digalakkan Belaganjur banyak lu mau kebiah gumini Belaganjur mah kas-kas kisah ngawang yang petenji munyi cong mata nih runtutannya Belaganjur apa runtutannya hidung keneng ngawur keneng terus kenal kopinya Pergi gesen apa dek tawang?
Jangan kita emosi dalam penampilan. Yang kita hadapi adalah sesama kita, masyarakat. Guna apa kita grogi dalam penampilan? Kita kemari, kita menggambar itu. Yang baik saja itu. Kita sebagai seniman menampilkan Beleganyur, otomatis kita bisa menguasai. Jangan sekedar tampil dengan nada yang begitu tinggi. Ya kalau bagi orang yang siap mental. Kalau tidak bisa kita orang bisa nyelekecek bangsa saja. Karena sebagai seniman tuh menampilkan Beleganyur. Jangan segi kita demennya saja itu. Enak saudara menampilkan Beleganyur, tapi keenakan itu ada juga jeleknya. Kita pikirkan baik dan buruknya. Menampilkan Beleganyur salah penampilan berarti kita sebagai seniman membunuh seni yang ada di Bali. Masa mai ke Abian Kapasnya dengan Beleganyur ngulah kedes itu. Berhibur yang wajar. Saya tekankan kembali kepada Ana sebagai seniman. Saya juga keto masih patuh. Di sini Ana itu enak menggamelan Beleganyur. Bang. Yang ajak dagang kopi ini kecek bangke tuh. Ini yang belum siap mental, hati-hati tuh. Saya kembali tekankan. Memang Ana sebagai seniman, tapi laki-laki kita maju luar biasa. Tapi wanita tidak ada kelihatan, tidak bisa bangkit. Ini tidak ada keseimbangan. Kita anggap sebagai generasi muda, seketruni dan truni. Laki-laki maju, wanita tenggelam. No problem. Kalau memang kita sebagai seketruni saya anggap begitu, kita harus seimbang, seiring sejalan. Laki-laki maju, wanita kalau memang tenggelam, wanita tidur. Nah kalau wanita memang tenggelam sekali, tidur wanita itu. Kita laki-laki wajib menjajaki dia. Kalau wanita tidur kita menjajaki bukan ada efek negatifnya. Mari kita bangkitkan jujukan wanita nih. Kalau sudah wanita itu berdiri, lakar kudiang nih. Kesempatan kalau dia ingin maju. Nah, kalau wanita ingin maju, kita wajib laki-laki untuk nunyang dari belakang. nunyang ampunang jongkrak ke. Artinya nunyang dorong. Wanita punya profesi, nago sebagai laki-laki punya profesi ya nabung, otomatis wanita ngigel. Kalau wanita bang ngigel goyang pinggul, mimi ratu. Asal pun anak istri nak lo bang seret ini, muani bejek nengeng mata nih. Tadi rasa cocok siap cintawangan. Di sana punya kepintaran. Kita sebagai Bali ini terkenal kebudayaannya. Hah, tak segitari bang. Oh, tamu-tamu main ke apa nih dotang? Mesti segitarian kebudayaan. Olek legong bang. Tuh. Alus cara nih. Tuh, blok atur. Dok, bang. Soalnya bising kepala tuh. Oleh kan kena bang. Urena aman sing bisa metakon kenak dua kan. Do saya takon awak blok lengah ini. Kata bisa bedik do kena. Coba saya mengimbau kembali aman please ngwel lah. Dasarin aduh. Oleh kan ini. Enak tuh. Jadi gabak jani gangse nih aman mencol nih kan yo mencol tuh begetok gitu. Lain jangan alih jo nih aman biasa nih. Kalau memang anak bodoh, kalau tidak bisa menggambarkan Oleh, bertanyalah, akuilah kebodohan. Jangan pura-pura pintar dalam penampilan. Oleh aneh serem harus tuh aneh orang itu aman situ gabak-gabakin. Bisa ya. Kaden sing bisa, aman sing bisa aku betul. Ada. Lemesang.
Pangseng pocol bener magamelan dan igalena nyandak ewah ajan probino puak kene gobane lana ngengke orang melekanyo nyong-nyong-nyong amun budina kalau bijok anggo lu lemat nyong-nyeng wah cara sumati rebut semut melekanyo dung ding dung ding ding dung ding ding dung ding dung oh bang gitu lagi apa katanya kopi susu beliang ragon itu di terus aduh nih maris kanggong banal saja nih mulus kanggong sana di petenji bungut aja nih apa orang-orang songjat apa ada ngomong belum ngolek ngelek-lek beleganyur bang apa hubungannya belum nole pak biong oh dong leling dong pak dong jatuh dong semancan sosial belum bang begini dong nole Oleh. Sekarang kau ini jatuh nih. Bilang kalian meseh sabunnya. Wah, yang kene unduke nyen orang urusan gawat gumine. Bilang kalian meseh. Oh, maksud sekan gong kene setiap tabota mau mesti tari. Beleganyur ada jangan nikal. Aman dua ke beleganyur. Mudah jahit pohon itu. Ngoyong ya sini. Kati menggerak-gerak
kamu pelagan dulu. Uliannya. Ulian cai. Ban ngudiange. Nih, cai ngopo cengkeng main. Ken mirip Bingung ke sekan kau. sekarang gue mau kopi apa sing? Model. Modelan Kau semua kapok kan sebenarnya. apa kapuak? Bon tahu bon sidang Maru sidang nak ngapuakin. Dole nak ane ajak cik ni ken. Ane lakar kapuakin cik mirip ken. Bila mana apa murid takut? Saya tidak akan takut melihat Anda baru penampilan punya body yang begitu besar. Saya berani berdasarkan kebenaran yang ada pada saya. Ngelawan orang caki. Hah? Ngelawan orang caki. Kemudian caki. Jauh lagi gedean gerak. Man. Cai gedean gerak ada. Wak berak nista. Berdiken nggak bos satwa. Kaleng bang muka bercerca. Somong sih ya. Belajar sih ngomong nah. Pada bungut sini pas gede kini. Jadi dulu satu sih. Dulu satu. Nih apa mana? Cai saya di putenji bungut sih. Hah? Ini sudah di pedenji bungut. Cai. Yang cai kengkeng mirip nih. Si jelma apa hubungan siap? Kalau jelma tanpa ngerasa cai tau bang. Kengken cang. Kengken. Yang cai ngomong bang si bungut si ngeluara. Kayak wala sing dasar sih dari jelema sing ngopina sih ngomong tau bang. Malah cang berak dugaan cai ya. Berak-berak itu jangan dilihat begitu anggap remeh loh. Lihat situasi dan kondisi orang itu bagaimana. Jangan coba-coba saudara menghina saya. Jadi dulu satu sih. Dulu satu. Wayah, guys. Ya, Wayah, Ciges. ampunan dia pernah rame nih. Dadang rebut. Pokoknya yang rebut nabrak kocol. Dia nyekok bawang, terang-terangan loh. Di sepine yuk. Ada lebih anak apa gerak di bona. Ngerebut polon cie. Gelah teke main ngundang ada cie. Kalau malasan cie, nidek cie meyakan semangat sana. Oh malasan. Yang pemalasan tuh udah mesti nyekok bawang. Nyanyi kok bohong cie. Bidang, Nyanyi kok bohong cie. sendepuk. Ilmu agam lu kan gelang isi bohong cie malasan cie ngelawan di dolar. Sing lah kegain cie semangasan. Dan nilaian sing ada jemak cie ah. Udah dan kita ampun ambil kita karyo. Tapi tugas atasan kita laksanakan di sana. Ah, benar gelang orange. Uruk kanggong pangmelah, liga-ligalane pangmelah makal kan mangon. Nggih. Tu nidik biak semang sing lah kegan nilaian. Niki wayan. Wayan bungut tebal ya niki tuh. Kan tu? Idang uli dori bener nyekok bener nulo dang idang. Sedang cingurung segegong. Nggih. Idang nak tenyak lawan idang. Idang merasa dapat berat ini idang dan perlu idang menang idang. Tapi manfaat nih. Kalau bila mana perlu saya hadapi kejek-jek enggak sih. Ini dijal sih. Ayan bangun. Ayo ngai ibu. Mana dia kan orang yang bangun kayak gini. Mari. Wih. Sing sanjing lah gae nang bedek ke. Si makengken kini bedo do. Nyamud. Oh menyamuk. Ye nale menyamuk cik geleh hang ci. Jajalak cik gede nang ni. Ye nawak aing joh gede nang ci ya berat. Benar bisa benar pina. Allah hang ibu ngalah ci nak ini yo melaksana gitu. Dia ngalah. Kalah hang ibu nak. Undang-undang nomor kudo nih. Ada misi kita di. Dijatuh perang gede kalah. Wadah. Model-model weh. Awak gede tegahan malu lekat kalah. Ini lekati. Mentah sana ke bodong bah mune gede kalah. Yang cenik kalah man sokongan di masyarakat. Oh pantas yo kalah nak cenik. Oh. Tega kena sih. Jawab, lawan dia. Jangan jawab. Nak jenik, pantas kalah, man sokongan. Tapi kalau orang kecil itu berdasarkan kebenaran, belum dulu dapat sokongan dari masyarakat. Anda tidak merasa benar. Kalau didasarkan tidak ada masalah soal tuntut anak kecil dapat dorongan. Berpikir secara manusiawi. Dengar deh. Ngomong mumpung hidup dan bangkok yang kita ngomong. Dia doon ini nang doon ini cas yang mesaut. Tengil lang ko dok. Nggak bisa ngomong bunga tanggal merah sih. Tengil lang ibu. Nah, ini. Aduh ngaco bungut sih. Maaf.
Iya geng ci semeng san. Iya bo bangla tugas kegaen tuh. Ci bangla tugas kegaen. Bo inget ci kegaen ci tuh? Apa bangla ci? Wiramo, Idung, Santian, Begening. Tuh bo. Siang. Bo nyidak bo bisa ci. Ampun langa-langa. Mare langa-langa bisa bo mekejang cecep. Ada ampun lah bisa langa-langa. Udah kata nidak jemak nilai nang ronggong lagena. Pangena paling dua ge lah. Pangena paling dua ge. Jadi si turut campur dengan tugas yang lain. Tapi seizin yang bersangkutan. Yang jelek pakai enak nilainya, apa si ikut bertanggung jawab dengan kejelekan? Ngerti nak kita bang? Pasti kalian mau berat sih mau pinang bang. Jadi kini nah, mumpung dia ada Arab kelas sih, Mia ngajak si duo ulian kegaen. Nah jadi ada yang mungkin kebisan sih. Tuh kisah dia kayak mana lu? Ceng-ceng nak kisah dia nak mal tuh kadang cimuda tuh. Jadi kata? Bedok abon. Jangan ben waktu wo, ben bang munyi nana. Mengapa saudara nyemak ceng-ceng sayone kita? Berarti saudara tangan panjang. Enggak ngira aku repot-repot pulas-pulas jumlah bang munyi. Saya kan pakai otak. Nah yang bakal dong landur. Kisah dong lu nak Tapi nih, ceng-ceng kisidang aja basmu. Wait, ngancang-ngancang polon sih nah. Wewe kancan nih kene. Gelah perintah curen cing isedang. Gelas sih nawa. Ben. Mantap lu polon we. Banyak kalau cai kau yang ngapa ceng-ceng. Yo singyak isi mapan cai ngapa tuh? Nah, sapuniki kawit nih. Coko Dewa andos pemimpin. Becek-becek makin ngemargang keadilan nih. Sampunang nyingakin ceng-cengnya bebeden. Sebelum ceng-ceng itu dibawa di mana letaknya? Baru kita bisa melihat satu prosedur perkayaan dari mana datangnya. Bajak kewa gak mendingan sih, panas ceng-ceng itu mesti prosedur menegenap. Biasa menyelesaikan suatu masalah, jangan lihat ceng-ceng itu di bawah. Kengken tuh. Tidang melaksanakan tugas pindah atasan, tidang ngurukan sekan gongnya bela ganjur. Niki kadi tidak ngurukan sekan gongnya bela ganjur. Niki itu iwayan celengnya senawan niki. Tuh banget tidang tomplok kok ulung ceng-cengnya. Berkat tomplok kok barangnya ulung, nangkan tomplok kok kali nekat di lima tidangnya. Dicantan pengarah kan kipis agau ngambil ceng-ceng nggak bersih kok. Kok masih mampu lah orang kurus ya nan. Oh nah yang begitu kerasa benar. Weh, dia nyaru-nyaru nak ke? Kita ada nyaru-nyaru. Cai lah tanggung jawab yang kita. Mapan cai nomplok yang sing deh. Cai nomplok sing kelas yang di lima ceng-ceng itu. Oh berarti ini nomplok tanggung jawab. Nih? Yang kisah dong dulu. Kita sih ada prosedur yang benar ya. Aduh, benar ketemu nama. Oh kan man sokongan nih. Kita anak polos itu. Nanti jangan aku polos begitu seret kira-kira. Pokoknya selado nomplok kulidori. Ane nomplok harus tanggung jawab. Nyen bilenan tuh. Sing dadi kabur. Nggih. Apa jawabannya? Iya lah tanggung jawab be. Min mani godoh apa nah? Nomplok kan sih. Mau beras-berasan godoh kan sih. Irago sing goreng godoh murah-murahan budi kena godoh. Ini penjadi. Mapan dia godoh si orena. Ini panglio na murah bungut ya. Bubuh nomor lebang abal. Ada sedang rodok kok. Niko nasi pang tomplok. Tapi tu bubuh nomor lebang dengan rodok tuh apa? Oh yang bos seng makan menomplok. Oh yang malu lah ulong kori lah ulong das. Tem lah bungut deh. Mau blondera nanti. Apa daya kok? Aduh, Ci sudah ada teman nih, bertawang sih lah nyamuk kok gitu. Dia nak di bencinga dia pernah liuntang sih nyaman sih. Tidak nak bertentangan, tidak selisih paham. Walaupun tidak menyamuk. Adi, nah memang berlainan jenis. Dijak dunuk sih awak patuh pun menyamuk lain jenis. Memang kalau penampilannya memang manusia, kenyataannya adalah binatang. Ini orang sih binatang tuh. Dia lekade berbeda. Ipun rupa kandang. Menci? Kita anggar kasih kadang rendetan. Kan berbeda. Iya kali di jenang lah, di jenang, berarti kan manusia sejati. Pun kan napi saddleback tapi lendres tenawang. Udah ketang bawa menyamuk tuh ada aneh. Udah tupak kandang nih. Ini meme abesik nih Banten. Metataban aja ke celeng bareng. Idolar. Udah tengiling sih nyamuk gitu, oren lah ke. Udah oren ke depan nasi lu.
pasang repot ini meme cepuk ai Banten ipun di kebun celeng oke kembali di cang teman lagi Jenemu sajan lemoy. Selaga ngomong. Yang cai bang ngomong di bal jelek, mereka memantat kan dijinya. Merah. Do pikir ibu benah, man? Mungkin benah yang mutu jelek. Ya adik itu. Saja timbalan orang berkata baca kucing. Mana undingan mau cakap dewa? Tahu waktu umpak kandang itu. Lakar ngotonan kucing. Memang di tiang pialang dan dos. Di tiang orang itu. Docang mata pada baca kucing. Benar nak. Ci mula celangang bungut ci. Bener celang bungut makin men ada kucing itu. Ada main lah kuang. Si kemu lah kuang. Le dolar le. Tuh bang benar. Le tu ni. Saya sengaja otak tu. Ya adik itu. Yang itu kucing deh. Kucing itu orang jangan ngoyok. Dia seng kori kau puasa. Weh. Cai polon ci mula moh polon ci. Yen bertawang kucing tedoren ci. Kipak ke bokori nak eh. Di tiang amak ada aja ini kan di. Bila kipak kan duduk kucing kan begitu. Coba ngomong cak kucing pok. Adinya celeng itu di. Wah nataben kucing ambil yang meju ya. Mungkin-mungkinan kucing nak ngenus bone pengit kayak gini. Ama kita do biasa, kita pakailah kebiasaan dulu. Dia kita boy. Jelemu sajan sanji. Betul. Do mesti nangkis gitu cak sing demen sing. Ker ngebo sing yang kayak gitu. Yang cang kuat len. Man. Tampil cang. Yang cang tahu kan kuat masuk tinju. Gitu. Menang dia kekuatannya ada kok di rame nih. Betul bungut cili dunan apa tuh urakan situ. Makanya cili nu. Sekolah ngomong makanya cili jelema nih. Nah jelema apa buan sih ya? Weh. Coba di sana. Ben bodoh. Mancing cang ada berak sih. Jebak apa bungut dah. Ujang mesti nyebak tu, mesti nyebak dah no. Penjengah itu bang. Jengah. Enggak berarti mamang di sini. Memang ya. Dia kita ngai boy. Nasi kita nak ngeling jengah. Ya lo. Nak ngeling jengah nasi kau kita. Mana itu? Dia nak ngeling nak mata anu suya ni dibungut tu suya dia. Nak ada dia matu tu kayak kenam. Banyak yang ini kita berbin pancing kita. Nge. Ilare. Dia apa? Mumpung ajak padu Arab dia ada belajar ni, lang ada kan kebisaan je. Nabi tu ini. Nak coba kidong kawin ni kata tu, apa yang bisaan Cina ni paling aluh megening bebanglah ci. Nggih. Mending petang keranjang lah cuma. Saya sih lek ngaku gitu. Pasti orang paling dua kan. Bang, mereka betul ni. Adi sih pasang gelas lah nu nyep di anu ni. Mulane. Adi mengejar ramang sih mengening. Banung ingat-ingatan itu, ingatan dia. Aduh deman atine iraga tua ngajak anak baja. Aduh deman atine iraga tua ngajak anak baja. Anak-anak bajang jalan-jalan ke ujung panah. Anak-anak bajang jalan-jalan ke ujung panah. Di ujung panah anak bajang nagih jalepan. Di ujung pandang anak bajang nagih jalepan. Irago tuo nyeluk kantong puyung mekejang. Irago tuo nyeluk kantong puyung mekejang. Ibu tuo mapi cara nak bajang. Ibu tuo mapi cara nak bajang. Ajak pula suara mampu mengundang. Ajak pula suara mampu mengundang. Dangdut. Dangdut. Tu ben Apa dia mesti kedang menurut dia betul? ben apa mesti kedang ndok itu di. Asal kedang mesti kenyat. Ini model ben apa mesti kedang ndok. Ini nak amal ni.
Geningan ya. Dong itu, cing orang itu. Ini adalah band. Benar, Band harus dia mengikuti sesuai irama. mengikuti irama dan kalimat. Bagaimana penampilan kawan biar hidup bisa kita menjiwai. Udah kedang lu kedikit. Hah? Cekeng kalimat terakhir. Ajak pula suara mampu mengudiang. Ingat situ. Ajak pulas tuara mampu mengudang tang kentang kedengendut. Benar tuh. Ijazah tuh benar Gendan. Mau janji kan? Mengikuti Ramadan Gendan. Ajak pula suara mampu mengundang nuk kedeng. Baru benar nih. Beliau ni. Jelemo bang ji kata kita marah ya bisa tu. Lemo nyak ruang sing bisa ngudiang tu orang ji. Jadi ajen diolas ya. Mumpung ji ada jadi dini ada asun tugas sih sing kita orang dia. Napi kok? Gede jadi itu po. Ini mesti malam minggu tu. Oh malam minggu. Orang dia. Gampang. Malam minggu. Malam mendingan belar nak baje. Malam minggu. Nah. 1, 2, 3, iya. Malam minggu kalau berpacaran kedapatan sembari cubit-cubitan. Weh. Nasi kedo kena malam minggu itu. Gimana nih kengkeng? Lu mau lengah sih dengan apa? Malam minggu, malam yang panjang nih kedo. Ada sedap betul kawan. Ratu. Lengah. Ayo nasi lengah. Weh. Ini sedap betul orang malam minggu. Atene gini sedap betul misi malam minggu. Ini malah tidak mau lengah. Nih dolar. Ya belum dengar. Ini lah orang cilengah masih bisa ji. Dan Bawa bisa masih. Jadi ya bisa jadi. Ayo. Ani kengkeng kok? Tuh di sana marah orang kelihatan tuh. Bukan bisa ingat. Orang sagrap cigen. Malam minggu, malam yang panjang nih kata. Oh, nih. Bisa Cido? Aing. Apa sih Kenapa bisa saja nyanyi? orang amun sing bisa. Kenapa di cilang-alangah? Peta langa-langa dingin. Nah, amun kan jadi tawang sautin. Nah, Coba, sing ada cingwe-cingwe kian bisa ci marah orang. Yang bisa mengenai Ada kan aneh langa-langa tawang di tiang, kan kerasan di tiang. Nah, itu itu biasa. Yang sing tawang tinggi lah mana? Ada pengadaan si bisa. Nah, Kang Wang ya. Nah, 1, 2, 3, iya. Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Sumawang. Ben, muci lah Ben lah. Ijo ciman kene ke keto ah? Ijo ciman kene ke di kemol lah Bang? Iya. Menditu nih kenalan. Bayangnya mau amah ke modong-modong ah? Apa lek-lek ke Semawang? Kenal di jalan Jenderal Sudirman. Celeng sih ya? Jenderal Sudirman? Oh, Malah Semawang. Sanggal musim kenal ini lagi boy. Pasti ada nak kenalan Semawang. Tukang ngukit polon. Yuk. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap Mati onyangan. Itu kejak bahasa ulah kejelebo deh, wai. Apa lek-lek mati onyangan doang. Jangan berpikir segini. Lautnya meluap dan ini. Orang pasti sanurnya meluap. Saya mati aja konyangan. Terus ini kenyataan ini gendengan lagu. Laut meluap, cinta pun hanyut. Oh, anyut cinta ini? Oh, bener mau garang ke kayuannya. Orang ada cinta nih anyut gitu kan. Jagi. Ngobrol jagi kopeng lah mendingan. nah, lanjut. Siap, Ji. Siap mau bisa kenapan? Ayo.
Gimana? Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Jatuh cinta ayuda, Tangan satu ayu tu, tuan aji ayu di, Gina bolong ayu long, longan cemat ayu mat, mata selo ayu lo, logo kepek ayu pek, ekor hubung ayu bo, kubo sagu ayu bu, kulo pasir ayu cek, sisir halus ayu lo. Ijo ciman uluk nih keda-keda no. Sudah diori nengilang bungut saja Ji. Aduh. Liang bayon si mangketang tuh. Jangan boman ngok timpal si legesan kena sini. Nah Dewi aku ada urusan. Weh. Kalau ngajak Aden sih benci. Apa ada urusan nak kedo kena si matur ke kodong lah. Dek kedo. Lah kita Aden lah. Dek ketang boy. Yang cai das kini wong puri ni memanyak ke kodong lah. Banyak-banyak kena bener ke kodong lah. Ane patut kan manggahang prestone dok itu berikanlah contoh yang sewajarnya menjadi suri teladan. Kalau saudara memberikan contoh ke efek negatif ada orang yang meniru ji menudingan kena lain sinadi gitu cai sing bisa lakar melaksana. Oh, harus ragu harga saling menghargai. Berikan contoh yang baik. Nggih. Cuman di tiang. Mami cang lu gerak. Yang bukti tangkis si matur ke kodong lah. Banyak banyak semuyuk. Dua. Aing dulu. Terus. Mudah-mudahan nyaman dia di kita ya. Ciri kenyangit. Weh. Mekelo hidup dah. Adik itu? Dia ngaduk-ngaduk satangan cang kesekan matur ke Indona ke Agung. Hah? Cai megamal. Oh cam gamal. Cing diang tu. Mengudiang ada cita. Matur ci. Oh? Kadang cang wayang ci tu. Dah pencang wayang ci gamanan apot tau. Bisa segenel tu macam. Adik ketong yang genel. Mungkin mirip ni. Aduh genel ka ketong yang. Lu mau doang Yang munyin genel wayang kene. Titi nuni nalona ni nuni nuna. Ah, tok. Titi nuni nalona ni nuna tok. Saya kira munyin genel cai ni. Kenyangir. Nona kenyang orang kenyang coba pikir. Ben landangan tu. Dalam mau sajang pesan sih. Mana kayak Enggak durus mau wacana titiang tangkir yang ajak belum ngocok nabi wenten. Ini mare sekan ini. Tangkap bener marah kan. Nah gini lar lawan Pedro. Ya diasun ditamakan jani kerana geruduk cingire ya. Suk semua gelangan terken malam kita. Mapan cai ini patut parakan saya neng apeh lingih lah dini di jongrang besi. Iya betul. Nah ada jani utama kalke dan laki nuko dan cai. Di bisore gelaman. Tangkil yang mahayati bagu anto di pemerajaan. Ide mau sangkang gelis jeglah nyakrowerti ngentosing lingih ide yaji. Mapan subo pantas lah jani nyakrowerti dini. Nah, manut mau side gelah nyakrowerti patut kedampingin ben prameswari. Iya betul. Sesing-sing pepadan perusahaan ataratu. Saking kayon cokodo sapun api. Di subane kita meklepet inget gelah keni yadi dia Pratnyawati. Sudah subuh ke Jatuh Karman ke Nukonan lah. Ke walaya numu tempo sekolah di pesawat. Saya wakti. Ni bekewah lang itu lah. Makin dicampuran mata yang belum ngocok ada bo. Iyan tetagon belum ngocok cah calon tunangan kita bon. Anton mau sekolah. Iyan bangyang mau sekolah bahaya. Bahaya nih. Bapan muridnya liu di sekolah. Nyanan-nyanan bisa-bisa jual timbang. Sana makan jarara pindah becek rara. Jangan mereka ke besraman. Oh ni yang on gala. Ingat. Paksa seodang yadi. Yang sangat yang melajah yang berkelang. Ingat benar. Yang berkedalan. Pangsingalan kaset pengalengan si kau.
dan murid baru Kidwang ke putra sareng parak-parak kanggo bawa tuliang yuk di mana diangkat dimangkin dari cepat Kayon gelah masih buka ke starter ini kayon gelah paman dolar di dolar Om Swastiastu. Awang nih gunting-guntingane serba baru kene we Master T lah gunting-guntingane. Kene lo kene beli teko maine teng ngiring itu anak Agung. oh nang dia beli main ini Nih karado apa nih bawa sang orang ide tuh kena juga kan tuh. ame tang gerang arah beli bedrok aduh tumben tebak paman gaya Pakai gini sih keto beren. Neme panggil itu. Oh, betul. Adi, di Tamengan jani aksamang belinya ngugul dewa sing ada piorah apa-apa beli jag jemujug teke rat sat make dewa angon beli pesawitan di Tamengan jani aksamang belinya nenten sanang puni kebangetan beli pemekas titiang banget lungser pengampura ringangan beli sepatutnya dan titiang nyangres pengrau beli kemauan ngantos rau beli ke pesraman dong sampun rares titiang tan boleh nyangres pengrau beli ampura yang pisang ledangan titiang kan boleh menang iya nunuk tuh sing nyandang dewa ngelantangan pemekas jani apa mawe nang syarat beli teke ngalih dewa sing adelen mapan bos di dana kelingsir di puri jong orang wesi beli patut coba bakal membesek ke ratu nah kewala beli patut kedampingin berprameswari nah di subah nih ingat-ingat ang beli ingat lah das belikan subah ngelah pejatu karman mawe nang beli teka mai ngalih dewa Becablak. Nyai mereren masuk. Mereren masuk. nak kengke cek rengas kene jok mereren mas Makanya masuk utang-utang uang SPP kan. Kau di sekolah kangen kau. awak lengah orang SPP kan SPP mana jangan masuk sehingga aja doang kan yang orang beli suruh masuk kemudian orang beli Yang dian. oh dia Lu cuma kosong seluruhnya anak. oh deng gini weh yang ada nyapa mon genggen dewa beli agung mau tamu pisang dados kayon ide nak lingserir kering jong rang wesi imon tuaning titiang mesemeton ngiringangan beli dados melat mana titiang mang nuning sapa sira gumanti calon raben beli ni punika inayang bangsa mang titiang kakasih weh adi misi keto ya adi oh adi dot nawang calon somah beli mawe nang beli teke mai ke pesaman calon somah beli sing ada len adi ini patut dampingin belinya kerwerti sapu rapi lagi cokori dewa nang kayong-kayong ning melang malu eleng-eleng adi di sejauh ning ajanan dewa ne uli cerik beli ngelawan dewa subuh kejatuh karmang kewaloi dewa nu metempo mesekolah di ning pesaman pengideh beli teke jani diolas jak sod mesekolah udah mesekolah sangat yen bobo ajak beli ngisi gumi jong orang mesti nyen ada banyak kalbani sing perlu sing dewa ni re ratu bapak istri keselengakan yuk titit yang miragi kau sendiraku pemekas kayon cokori dewa bangun nasi yang kadi mangku wenten harus pacang irengang bawa sendiraku master mangdo becik yaning nenten talar mangku mangdo becik bila bakal makan meninggen ratu beli agung man rasa keselengakan yuk titiang miragi sapun api pawajanan beli tunggu dada sapun ika beli mak tepi kayon beli sampun uning titiang iri kering pesrama nuna saja ke bawah semalene durung puanangan titiang puput nuna saja yenen dados pinunas titiang sampun hanja beli ngarsa yang sikian titiang becekang ruruh anak istri sanetiosa doaneng kantun kelak Ya ampun orang paliu jek jok. yen kini pepinai dewa mula singgah saking aris dewa nah kewala pang mulai beli ngapa nak loh bukoi dewa cutat jani keras beli kamlang sana dan pari wang ni pari kosong beli kodang dewa nah so cepat kujalan kuda situ Boncol not. ini not nanti nama Boncol tuh. semudaya ada temu kini teka lar di balik ya Weh. Jangan makuran jangan cek cai teko sama kopeng cang. Apa not sini? Kaden kulit beguling. Mata makenor naran. Kopeng lemo beguling. Dah tunangan janda. Takonen kudang pesel surat ambil dia.
Loh, Ken beli. belilah pangsing satu pondok dua cinta. Saja peneluk metunangan aja iyo terang-terangan rung orang aja. Beli bentir. Mon, Dia beli engal nguna. Iya orang beli metunang ajak lumbat itu dona. Aduh yang mondok jenangnya nulis sing kodak. Dani bado bagusan tares anjelek. Nanu ka sejumlah di jancang. Ninggol beh nyebak bungut ini. Beli dolar. Juang jadi yang kenke. Halo sih katanya nyabo cara orang udan celok kotok nih. loh, Ken beli. buku raos yone kone subuh pepas ngirim surat adilo nengilo. Aduh, aduh kuno saja bercinta. Anak remaja kurang pengalaman. Agak begitu kurang nih sih. Beli, saja beli. Uling pidan terus ada kiriman surat ke dia. Mencen suratnya? Kalau yang nyen kadang ngirimin nih siapa yang maco? Mengelak perjaninya ngirimin. Saja sih tawang kan. Boleh du. Beri waktu surat. Oh, udah sih dong. Nyoman. Nyayak nih surat. Hari dia ngirim surat beliannya ayah nangsing terus belikan ini kotok Kalimat kita berdek. Kalimat depan luan nih. Loh, Ken beli. lanja bareng-bareng baca surat. Jalan beli. Maro kan kan. Iu. Biasa. Hah? Nak maru tunangan lo kita mukukak Ya jangan udah bodan beleng wasangnya ruang bukan. Dia repot yang Ken asing. Sikut iyone ketuange tenang dogen. Dadah guguna beli. Biar anjing menggonggong, yang penting kapilah tetap berlalu. Oh. Beli. Wah. Sejatinya nyet yang ngirimin surat. Si pengirim Iwayan dolar B. Ais. Awal atem benete. Be bagus kan doang. Aduh. Amat ya bagus kita lubak ingin. Terus kanggo sang orang. Iwayan dolar B, Iwayan dolar berak. Nah, itu. Apa petan sih dong? Ini apa deh? Ya pelengar tiang. Iwayan dolar B, Iwayan dolar Budo. Ken sih dong. Budo. Saya mau keken aja. Nyamo. Bisingnya menyamuk sing tadi nyamuk tadi bal budo. Benar. Do aja ulang-ulang ngomong budo. Yuk nyaman seorang jalan Budo. Batu besek umainan das tak kalau uli jaya. Iya uli jumacan. Lu timbah rangi budo. Maaf satu kata. Maaf dadi, maaf ngomong. Nyaman aja pemohongan. Nah, itu sangat terpedingan surat si Ben. Beli. Oh. Tawang, Ken jamunyin surat di Tawang. Nyai loh cablak. Tunangan beli anaknya buko nyai. Doang sih. Terima kasih lu. Pokoknya soal cinta sip deh. Iya, kan. Apa mawanan memennya ini tusing ten ngirimin nyai pipes? Stop. Berpikir macam surat. Kang keto nak kamu tunangan doang. Apa mawanan memennya sedang ngirim pes? Maafan bos saya ngirim pes. Belian godel papa. Aku lumayan uang es ple-ple. Metunang-tunang ngunyi duwe semua di korban. Sawire memennya ini ngadap kucit tetlu kayang jani enu angga ke teken dolar. Mungkin surat. Kita nih bang lantas Jauh si surat mesti nggak hujan. siap malu, siap. Tadi kita nyamon. Tadi kita makin dumun. Dicampur nulis surat kepada lo cabla yang tercinta. Peniki teke dolar. Di kopeng di ngomong. Dodok canak nung angga kucit ke memene cabla tak kilo lo. Itu penekang. Peneksak doang sutang itu. Ini yang mau beli sih angket nake. Weh, angket. Angket. Weh. Apa angket tuh ah? Tapi keadaan negara bi. Iyan tulisan coret kita angket. Coret. Yang nyai sang percaya mulai. Saya mau kamu ganti cepat aku. Hei, beli dolar bungut tebal di boy. Pernah yang sesuakan bungut beli nih aku ngirimin cang pipes. Angon cama ya wang es ple-ple. Kalau bungut beli nih. Oh, Kebingan bungut ini. memen cang. Kebingan bungurnya cari siap upin. Rawadan. Kegen siap-siap Dan orang upin siap. Singgahan. Begitu mau kebingan bungurnya. Kegen do. Cuma siap ukur. Upin jadi terus kita. Halus nih kita nih dah. Mana namun bagus. Juari dogen ngaku
Temok mengganti Haji Batako belen kucet nungangos. Jadi ping kudus menek belen kucet ini kan. Asal ada munyi beleh nyen jeung kucet asal metangu misi gitu kan. Deui cisang saya enang bo belakang nimpale. Hei. Deung awak-awak cingeraosna. Maro tengiling jag kemo mai cingeraos sing metolian ke samping. Ini kadin ci teu main ya. Ini Sang Prabu li jagat dong urang mesti teu main tawang ci. Tuh Prajawati calon soma kaljuang jadi kerajaan mulai tawang ci. Muntul polon ci jani ya. Kijap matan je. Mani udah lihat. Aratu dua agung gede palungo cokor dewo saking dongkrak besi. Ben ya mani lar. Weh, mereren masuk. Ngurang jongkrak usi. Dia masuk. Belen kucit na baya malu. Pino, kucit menek kok. Ini lem bawa pinjat di pengklon sing bani ben. Dewa sang bagus si dewa. Sih, di tiang orang bagus. Uji orang bagus. Wah demen. Terima kasih. Yo kadang bagus ibane bocah halutan ku gitu. Ini orang bagus. Gustin cini aja gelang ros. Oh niki. Yang merasa bikin gue bocor temuyuk kan? Sangat pading. Pading nah kono anu becaplok. Bungkar temen atin je. Cara temuyuk kan dun. Lah bang ya ngeraos sampai ke orang. Mungkin tuh mare. Dewa ngeraosang kone dewa mawet uli jongrang wesi. Ben sada putran sang nateng ratu. Tuh nih mahwanan dadi dot yang nawang. Jadi ini apa mulok kene? Simo, ya ada perah tuh jongrang wesi nih. Apa mirip dewa tuh orang nawang? Dijek kaden nih. Ini kaden pesraman. Aduh gede kaden. Tawang dewa di jalan nih. Si tawang di abian kapas. Ini orang persamaan. Ini bebadan nyiriang jelema lenga-lenga lah tadong ngoyong di sekolah saya nawang memunyi. Yang kena kelas 1 dan telung tiban. Sulan sih masuk. Diolah de cang ore data-data nya ke pesamaan nya ke sekolah nya ke apa jadi cang sing peduli cang cudak kanya mbak Prajawati yen dot si selamat hidup bagedi jadi Yen mulok itu nyati dewa lawan sih yang mulut saja sih yo ada tuh lawan belek Pak kenapa? di sekolah nih ayo ini kalau perah ya Ya, ayo. Lah. Adi soleh tuh. Ye, adi aya ajak mesiat adi nempak bel ya. Ah niki kan peseramaan terhadap sekolah nih. Mereka nggak mau jatlu. Gopo bele. Murid ada mekejang buku sacak pesu. Mereka jatlu besok neseno. Ale selamat deh. mungkin cara di sekolahan biarkan. Antiang keluar sekolah. Antiang di jalan. Nanti kapuak kita menasih mentang itu. Yang penting bakwan lawan. Weh, One nambah kata apa nih nih bakwan sakena. Ada 1/1 tuh. Bakwan. Nah, bakwan. Nah, ini kan lebih cepatnya bakwan. Hei, yang bekerja binyap dah. Besu cilin sekolah di. Awas dah. Dengan kayak kena dia. Tar bele. Bapak mangkin pun bapak. Setonde nama kaon, bayar beliin pujit nak. Ye, keke tadi sembangan ini semuanya Budiang Pak bagus kalau kajengit ini. Ye, keke ini. Beliin kucit nak. Ya, jengkau sembang deh gitu. Iya, jengkau ragat ulian mas tuh angon maya beliin kucit lah. Ye. Dewa senyana gitu. Rasa semua di tiang nampen pawacanan beli. Kemauan pinunasti tiang. Yatna pisan beli makan. Dewa senyana sing saya. Tanggal dengan donak lingsir. Ini sampun pano mayor, hari sang tangkel dengan donak lingsir.
Inlik ada di rumah keluasan tadi. Dia tidak sih nak wanen. Saya pikir bisa keliu. Kepong. Ada nak aerobik. Nak aerobik pada lihat di dek situ pelai benci ah. Benda di jam melai jek milu yo, melai sekadang ngepong tu kan. Nak konen belur murid di pesuk le jani. Mana pelih hitung-hitung sini. Mengenai tu. Yang cara marah cing orang murid ajak sata. Jadi dewek ajak dulu. Betul. Seseng-seng ajak seket, ngangin ajak tong benang gitu. Tong blok aja ajak seket tak gudang ciban je. Okey, siapa nak pilih Ini kini ban. Dia mesiat dia lawan. Dia mesiat kalah dia bawa bedekan. Jadi gunung-gunung ya lah. Oh, dayo ang lagi. Dayo dia sangon. Seseng-seng jadi gunung-gunung lengis colek kalian saja. Lengis saya ni. Lengis lu alang. Jalan lengis. Jalan yang kali lar. Cibapan lincah aja dek. Jalan lengis. Mas jangan udah lengis. Aduh cuma itu. Kadang balian dulu. Weh, terus ngalu jadi sing kijak-kijak ben. Nah, ya begitu, yen bantah sangon nyolek yang yadi pangnya ajak mulih ke orang mesti ni nenek Ini mah kelas-kelasan lengis ini. Nah kalau bisa cing orang jaga kuda pemenangnya ke bangga. Oh, di sana ngaturan lu mundur nyenaken cocokan adu nih pamir. Oh, nah kayak gitu. Bensin, lengis gas, solar. Not amat bensin not. Bensin lengis gas kadang cik itu lengis colek. Lengis bekakas colek kadang yadi dek sing orang apa jengnya ajak mulih. Buat tawang. Sangat lain nih bawa cuma ada damping. Dan lengis kendel damping sejam. Nah kini jadi, pasal liu raus jadi saya dah. Jadi tukang batin cipen dek kena korang lah. Kamu cikgu dia pura. Tangkil kini buagong lah. Aden ajen kan merabian kamu ide sakti tu. Oh, tu. Yang kau dewa. Uning ni unuk lah jak kicen sih. Dekat unas. Itu. Pasti ada bukan. Ada yang apa motor mau peraturannya ketat dan. Aduh. Pasti nak butuh nih. Woi, mau kamu lebih guling ya? Lo kan nyesel mau guling? Mati guling kan? Minus sih. Menek tembok betul ni meles. Jangan dulu. Apa tu? Apa le efek kita menek tembok tu? Dan niki ngajak ajain. Jangan ajain. Hah? Nah apa lek-lek cai pedang tangkil mai ke puri. Tidak lemau di Jumat datang ke sini. Yen pedang cai nak ke di puri. Belum dan celekotok ni cai ni. Ini di pemelang puri ni. Saya bisa pulas, ha? Pulas bisa. Ganggu nu kan beritanya kan kena. Berita apa dengar cai lar? Berita nasional. Apa tu dengar? Pak genap-genap dengar dia. Apa? Engal-engal. Kali motor. Kenap beguling. Grepe-grepe. Weh lar. Yo. Nyen kaden sini dua misteri ni. Aduh, masa nasi kedoan. Rok. Ya. Nyen nas sing cine nyen. Ya, cina das tono. Celanoi. Ye, kadang apa kadang ando yo. Aduh. Celanoi dia nganggo. Celano contoh garmen ni. Dado pedang. Hah? Siro lagi. Ye, nak kengken sekarang bang ingat tang Gusten ni. Yang suwe tanggal lagi itu. Wah. Waktu tahun 45 kan yang tanggal. Maciri sancai sing tahan tangkil mai. Ni apa beli ni ah? Irako? Itu dah kini adi. Kena Yang mokos yang ada potongan kan bangkiang kan jet. Man potong je paling lama. Wah, yang perwadan cai ni. Mencai ken potongan cai ni. Ken bangkiang cai ni. Niki bangkiang ni cai. Acakal sang kami finish. Wah.
Manang melang potong cai benang sapa. Amat hayang perwatan ini. Kau dijang mriki kan jangyang, rambut keriting. Rumangke rambut sosok ngene, Pak. Nak kene. Pidana man op namo 1 bulan di rumah sakit toh. Oh, boleh sungkan. Do bodi di segar atau blus rambut ni keriting nementet adane sosok. Pasti sungkan kelipas. Sungkan klip. Aneh panas bolak-balik tuh, panas bolak-balik, sungkan tipes. Ada sungkan klipes. Yen sungkan tipes, sing tadi ngerayunan katos-katos. Menapa apa yang cara ini belek-belek layunan. Modelnya bubo sumsum. Nut palungan. Lar. Kejar kemulak. Peran ke manusia ngaman nut palungan Aduh. Pelir saya peple nih kau. Ane lembe, ane alus, kenten. Mon kengke dia. Dan tios, tain belek. Colek-colek angon bore. Nang udang tain belek, angon bore. Abang tis. Memang hitam, baunya jelek, tapi manfaatnya bagaimana? Janone. Ini kenapa saya metang? Lar. Tuh. Saya cangkil lamunan jani. Saya cangkil kin gelah. Apa kena den gelas? Ini hari kesini tiang sapu nikah. Nih celaka tangkil kena den gelas. Inge. Lautan. Durus. Gelas akan nyantos jadi puri. Inge. Durus. Mula sengsen ngelak kena ho. Apa nabi di tiang? Mani puan yang dot menekal tangkil. Inge. Bisa nak ibu nak. Mungkin Mungkin patut lemah nih kengken main. Oh. Pedang-pedang kene berada. Iya dong. Sajo pelir aku lah. Si sing kena. Tangkil main. Dong bos sing kene sendok repot. Sepak bola nih batal. Tunjuknya nawang. Aku hidup di ini sepak bola luar negeri kayaknya. Di ini balik pedang itu lemah kayaknya. Tangian si nampurang tuh. Sejatinya nak apa nih syaratan si main? Gitu, di tiang matra-matra. Putran lungo cokor dewa yang jongkrang usi. Ponakan lah. Makayun ngerela rabi. Sampun mau duit tetagon. Diri kering pesaman. Rerat. Di tiang mereka ngiring di agung dan kayun. Makin sudah nunas. Sampun api antuk pangtang laos panjeknya. Mawinan teh yang meriki akhirnya belum cokor dewa santukan belum cokor sama murto bisa ngeliat. Ini yang bentar cang nasi tu agak sana. Katanya pang liu nak kenawang. Apa tu kadang ci promosi tu nak kita. Ini saya mau lot bol citunya nak agak sana. Pun api bentan. Nak kengken nada kene dari putran gelah mapinuna. Sing berada di ban gelah makelit. Mapan gelah ngelah putra. Inge. Yang sing mai kijal aku. Inge patut. Ada nete gelah merabi dini dia pura mulekal ngaenang panah, mulekal ngetong panah. Salah ngomong toh, ada. Terus meluna. Terus toh. Sina len toh. Len toh. Ya artinya biar tiang di sampingan tanggung jawab bikin alih di jawabannya keponakan nih. Mana yang ini gini nah, bini cang berdesa nah takonan cang. Adi yang cang nyong ini nulis dugong biang nih. Adi marah seliaban jegek. Adi lama kelamaan adi jak puak jak goban nah. Nak musuh ngeliat meluk itu kan nih. Oh gitu. Oh keliap. Oh. Ben jegek, ben daki gitu. Iyan cang takon ya nih Cinawang orang gitu. Iyan nak bisa ngeliat apa mana nah. Bangken cicing nggak mau. Mah, dok. Panak bangkung ini mati-mati ya mau. Gitu? Sang kalau gitu mau liake, liake sing lapis agam dicapcai. Ini ada cocok. Yang cahaya kewak lapis dicapcai beli. Sing ada dicapcai cap jempol. Yang dani. Artinya capa nawang liake apa mana ya? Cibung ngerti. Be bangken cicing. Panak bangkung ini mati tu. Panak bangkung tu. Apa mah tu? Leak itu yang amat. Yang cing orang kita. Kadang di cang. Ada cing sing leak lah deh. Bisa tu. Tidong ya sama. Apa nabi men? Tanya kang apa nih? Iki nama dia tu? Ya, dah. Ayo pak. Asing cocok. Sing cocok Lu cing oleh potongannya ke kene non. Nasi cini awaknya gede kengken je tumo. Makin di cang matur yang belum cocok dewa. Di tiang kan cocok lawan nasi jangan cenek awaknya gede. Ane asam belum cocok dewa. Ane nasi gede awaknya cenek. Yang genas gede awak ini sih jangan lewat. Kengkena mah apa-apa. Kayunya nak ambulan jangan besar-besar sampai kayun. Pada umumnya kan
man nas ne ceni otak neno. Ye, sampunang patuh hango. Man apane picang lalak misi mantra tawa. Nggih. Kanan pele bancing apalang meleset. Nggih, puna biru. Praktek. Nggih. Apalang malu. Mantrane niki. Oh. Nggih kalau nikah mandang. Bang. Nggih. Tingkang bae se. Batas nikah, batas ningkang. Nggih nganjet. Aduh. Nemu mantra mesti ngang jet. Ngan ada orang jalan culik tau jilat. Weh, yan ba nyulek jet? Mantra ke ketok ketajan pon limana ajom cinya. Oh yang culik ke pun. Oh. Wah, di Sinawan. Lah ya. Asal culik kau nak ke mantra pun limana. Mapan jadi mesti kenal pot. Ah. Oh. Artinya ne mantra merane ne ta. Wayah nih, ayo. Bang. Nggih. Wuh. Wuh. Ai. Mantrane jadi ne. Nggih. Pok. Dam. Ciwala kacik pok lo, dam. Ecik. Ah. Apa lah? Gampang. Maro muntu nih. Ayo sudah. Pok. Dam. Ciwala kacik pok belut, dam. Kicik. Hei, ke samping. Kicik. Oh ke samping. Ayo. Jadi jangan ngerti jadi hijau lah hanya. Nah, ngalah. Pok. Dam. Ciwala kacik pok belut, dam. Kicik. Jeres, mesti mau ke jeres. Mesti pakai jeres. Melang. Anu ini mesti mau ke jeres. Sud medam mau ke jeres. Bang, lah kagak. Terus, baik berangkat. Di tiang ratu aku iyan di pelangan jani sing perut banglah ngerasa yang paman seperti lari cening bagus putraan gelah rasa kamang kumang tanpa bayu tanpa ngerasa gelah paman. Oh, di tiang sampun mewanti-wanti mempengatur yang ajang padungo cokor sampunan malih heling ring dayana doanin ide sampun mewali kegenahnya ne suang-suang doanin kewentani manusia wantah medasaran tuk panca maha buddha waktu. Nah paman nejani pangsida pasah muang purno kayun gelah kengken patut neglah mapi kayun di pelangan jani Mangkin asapun ikian tuh Agung manglone presida purno ring sejroning nanggo sarira duwe yan wantah kangkat yuk diatur di tiang iring mangkin masa selo nyelohin banyak duwe metu ke penepi sireng waktu. Nah yang kita patut ke masih atur paman kalau paman pangsida ngiring ang pemargin gelah ngeh di tiang jadi langit kalau ngocok. Dados nemi pangguhan di tiang wenten wong pawestri dikiring penepi sireng ini beseng bakat dan gelah mikayun nih ritat kalau gelah bakal nyelokin banyak aduh anak pajang jeget paman Iya dia mau dikini kewentanannya kawan becik coba jero anak lo titi yang jero anak ling iyan di pelangan jani tiang dot nawangkin pariundukan jero nih dadi tumben jero nih tepukin tiang ada di ini jero nih lakar luas kijo buena apa nih lakar alih jero anak ling mangda jero nih tata suni wentene sekian di tiang eriki di tiang kumanti pacang bebantan keras titi bakti rengi desang yang widi lama kane sudah selamat kerahat jangan pemargaan di tiang luas membanten ini patut pisan jero di pelangan jani rasa sing pocol astiti baktin jero nih subo lantas kaledangan asung waro nugraha ide sang yang pramo wiseso tekining dewek jero nih sido jero nih memangguhin anak kebuka tiang
Apan subuh tiang jani ketemu kelawan jerone suud mau Banten jang Bantene mai tiang tutup Jerona lingsir nang sampunan jak paling ngeras kadriki suud mau Banten mai tiang aja aloh kan mau munyi nyak bocor Pak Raden kene kumis Pak aloh kan mau munyi Bang tiang nawang sujatine apa le jero teko mai awak-awak awenan tiang teko mai sing jadelen mula bakal nyerepang dewek jerone apan subuh ketemu jan sing jadelen mula lah karangon kurenan jelema tuwa sing matolean saja ibu mamunyi ian montok kadirasa bok subuhan nu jadok kena kar ngaleh nak bajang ben mirip didangkar ngajak nak bajang aloh kan mamunyi kar ngaleh jerone maro merasukin penganggun yang renyet tahu kan dibone sugih ditungkop kalok kan tau mawenan aloh kar ngaleh kuranan ingat nyablok tadi ini nyaya petusing cai jelema tuwa dong sing medaya wake apa mirip bibo sing lah meko utawi kaca ditu dicungkep bibone agon ibu mesulo yen ibu sing lah meko sing lah kaca mediolas wake ngide tiba nyure berak sulo anggopan dibone nak yo nyai lionan munyi nyen nyai bakal ngawirangan ne alasannya kekuasa ban wake nyampe gong sampun make hunduh mangkana kumpulan jak ini lah kata-katanya Ulianos wakil bangkar wakil berbangkar Doagong lingsir dados kekaonin anduk anak istri palungguh cokor dewa jangan nyalit ring sejeronin angau sing medaya kin lemone bawak totol nang lah kekenah buka ketuk jeneng ni cara bal pingpong polone paman tiang luung kedek paman ni nyene sangat bakal wirangang paman jelas hapet lemon lo totonan Doagong titiang patut mobil sangat salah tampil Majantani pun salah tampi pun api yang raris Doagong putra melat di tiang uning sedurung di tiang una sang gelisan sapuniki kuweden sira yuk kene nak istri sana ngiring cokori dewa paman udah anglah jani terus yang ada lain mulut wadin glah misan glah nemuet uli jagat ratna pura dados sapuniko antuk matur ngide nak lingsir pasti kesalah tampi mungkin sapun api pikayun cokori dewa mapan glah mulut bisa manido anak lingsir Prade jane yadi medilar lantas ulidini apa orang glah nggih sampunang tumene ya iringang ibun kudu becikang uning ayang atur ngide nak lingsir uning ayang sapo sira yuk kene do yari sane ngiring kudu di tiang ngetut pemargan itu dewas tutukan bakti ini mula utang paman lawan barangan pengapih dewa ngetut lakar somas Jepang ibu lakar matur kene ngajin dewa nggih Prade sapunika rasti tiang pemargin di tiang ibu laut tangan dewa yang mau pamit Setato kawan pemargine marginin cokori dewa kadimang mariangan yuk dimana dinuling cokori dewa sapun api andok cokori dewa batang mikayun ini kewentanan cokori dewa kadimang kan gak turun bibi sama gelaseng medaya bibi yan anak lingsir anak mariko segelah Dua aja nih doi beli. Bibi mesti ngelah jadi ini. Sampunang sumendia Ratu Doagong. Di tiang sampun uning sapa sira kuwiyakian linggih cokri dewa. Gusti
Gusti puniki wantah pengabeh linging Dwagong saking pada najak barang nangkil diajang itu nakil misir mangkengke kayan Gusti ngedot pamargin Dwagong istri mula misi amun munyin loke Gusti bapo Pajang kautus ngedot pemargah nido sampunan Gusti sangkisa yang nenten iring Paman, sayang paman bakal ngaturang gelah kemo kepuri. Adenan sebab pragat mati yang gelah dini paman. inarang mawacana rien Ratu Dwagong sanetan kemanah anduk ditiang nangkil Cukri Dewa ngiring pemargah nido irake ring ido nakil lingsir mejantan sampun siki pikayun duweni dados nenten sahe atur ring ido irake kesah saking penangkilan rumah setitiang sebab salah tampi mana titiang punapi malih ido irake jantan ido salit arse napi ning awanang Cukri Dewa dados mekaon saking penangkilan menawi wacana nido nakil lingsir banget ngawinang Cukri Dewa salit arse doning ido ngereredang walau ye linggih Cukri Dewa ido durung pawikan sira yuktene Cukri Dewa ya Paman, sejawanan bos ido nakil lingsir ne sangat ngotoang sakit kayun gelah tadi di subane gelah rau tangkil itu dipuri mekleta gelah eling paman kapan pari unokan gelah duga senuna saja di peseraman paman yen wantah Cukri Dewa nugra ring titiang sapunapi nanen pemargan Cukri Dewa dawak lunas saja awanan punika pinaka larapan Cukri Dewa kesah saking penangkilan apa duga di peseraman ada nak jahil kapen ukodan gelah nage mari koso ukodan gelah paman ido irako nenten pawikan idai beli agong tu senguneng kapen unok gelah bukake yen pangukin Cukri Dewa mangkin jatmane sane nanen prasangga memanah mari koso Cukri Dewa kantun sida keni antuk ilingin nu tatas pedas ben gelah ngelingam satu sira Ratu Dwagong anak kelingsir tu senjadelen doa aja nih dari beli paman ido nak kelingsir aji paman ini wantah madagin Bro, nenten kemana antuk ditiang yang sapunika kuanten sane lungsur ditiang manut pengenikah ido irake atur ido ring ido nakil lingsir Cukri Dewa pikayun mantuk kepuri titiang uning talar sampun janto sang ido ring ido Dwagong putra lugra sane rangsang saking dijauh kepeseraman kocap uli idai beli agong uli jangrang wesi paman manku dianggelah menejani paman mewali tangkil ring ido irake Cukri Dewa nenten kayun yan mantuk janten Cukri sampun janto sering ido irake saking jongrang wesi rumah sedawa kantun nunas aja ring peseraman las carya kayun ide pacang mari koso ngusanang Cukri Dewa nunas aja tapi malih sampun mantuk puput pemargan duwini mungkin sampun api pikayun Cukri Dewa paman tidak mengangguk kejani rasa kepetengan gelah sing tidak gelah bakal mapikayun paman iden gelah tetimbangan kengken antes nih gelah melaksana ijen titiang galah bos mangdau ningin titiang kowen tina ring puri doneng ida irake durung siki pikayun ida ring nakil lingsir iring simpang ke Karang Kepatihan rien ke Karang Kepatihan ke Jumah paman yang kemu lantas gelah apa sing ada pengabeh dan nakil lingsir bakal uning kapen ukodan gelah sampunang sumeniya ring pangebaktin titiang Ratu Dwagong pekandel titiang akeh sane pacang ngemit Cukri Dewa nyingidang mangdo nenten wenten nak wikan nak uning di kewantah paten yen ada paman jajan Manejani kengken lantas lakar hitungan paman ya. Titiang ngetut uri pemargen palungo Cokor Dewa nenten dan bios. Titiang gumanti sarang jangan nguruh hidayari. Mang nade presiden digeles ke pangon. Yen gitu suk semanglah pesan paman.
Dumada melarapan paman milu metut perjalanan adi sido yang ngal tepuk. Sarang mau kue, mang dojak lihat ke pang. Kuenton atur titiang Sumatera aja. Dia nasa puniki pemargin palungo cokor dewo. Lamin enten kepangu hidayani. Dian wancah kagak cuti atur titiang. Iring pah makin pemargine. Mang none nyatur desa doaku. Dengan pah saja. Inggih karat doaku. Ini apa denah? Mau cai menjalan ngelodan. Ya bentar bang. Inggih tijang suruh pamit. Dumadak sido antuk tijang ngeniang aja yari. Tijang pamit. Kalau ingatan gua nyaluk saja punya kayu gede yang tijang pamit. Mudah latang. Lianton yang masa wadanon rasa sampun masiosa minap sampun lesu palungo cokor dewo. Saja misi pembantu paman. Lewat saja lesunglah. Lungareng masana kan rin. Napi malih sedang tajang ide sang yang baskaro di pati. Durus gerah tinggi. Aku makin dumut. Kuentan malih tuna sentitiang ring aja aku. Kenapa tuh? Doanen titiang ngetut uri pemargin palungo cokor dewo. Tanpa senjado titiang aku. Kenean tuh penangkan bayu nih. Iri kiring kelongen warna. Bang yang titiang mundut pejenengang droe doaku. Ini pusaka puri paman yang munut. Walau ingatan. Tatkala gelah sirapnya. Waspaden ragana. Inggih dan sanang sumenia orang dewe titiang. Durus. Cicing semaro putra ibu. Ibu tan ngerasa kapinan dewe ibu nih. Nyin kaden ibu Yakung. Nyin kaden ibu Yakung. Nekot ibu di tengah nalas. Nyin kaden ibu ngelakuin ayo deh. Waki dan ngelakuin ayo. Sudah. Waki dot lakar ningkangin. Kumin ibu di dia pura panggil apa cicing. Coy. Ada simo, pras dalam menempung anu lidori. Yang mulos saja ibu senak dia. Yang las lus talin wakine. Kekan kena ibu deh. Nah, aing san sesuak kamu di mana? Tanurungan, ibu lakar bang kemecekuk di tengah alas. San penangkis. Nah, sekolah wakil ngetut urip perjalanan saya ini ada berbekal wakil di pura. Niwasin, ni pindah ke serana lakar ketibu kapin di wet saya ini. Di sebuah mencelap ke tengah basang saya ini. Perintah kalau itu jahil lakar bisa ngerasa yang. Jahil lakar dadi jelema budoh ngeset kaman ngeset saput di wet saya ini. Ni tampi bekal wakil.
Semua putra saya. Kege. Coba kerasa ban saya kolek pada jadi. Pinyap teko ya bentar ngajak bercer. Pinyap kengkeng pendewen utur marap kape nih ya. Sampun usia pada ninggalkan bendar ke bendir. Ya sampun dong uyon. Pangkadena dewe mau bela pasti ring-ringnya hidup wagong gede. Pangkaden dewe ama macan ini di tengah nalar. Semua pulau saya. Nih sampai buka lo kini. Dia cepet satu nih. Lakan cepet pakai di bodi nih. Sapu siro saneng rana yang Joko Dewa dados sapu niki. Nek gaji kampung Gusti Patih kok gini. Aduh sinah bayo dah nek Gusti Patih sir. Aduh. Becek-becek kang elengan. Mana hal yang Joko Dewa ngerak itu yari dong Riki. Joko Dewa ngomong wah. Mai beli ngalih dewo, las cari dewo. Yang barang kan duwe. Kene nitar, jadi kene Gusten cai. Aduh, ya, uratnya wadi dewo. Wakong. Gusten jadi baik komotar. Udiang jadi dong. Di dua kong pada di 87. Apa madan gitu? Orang gila. Tar. Pangocing no bakten cangering itu anaknya akong. Itu anaknya akong butuh bakal alih cang bakal gini komotar. Kadang dialog ngiring nak budok. Nah nanti kudo kengkene ngamuk antasan itu. Nyenkal tanggung jawab. Maka cingan bakten cakar. Yang ini buduh cang bakal lagi nak buduh-buduh angkat. Apa gunaan cara di oh kami lu udah dibuduh-buduhan. Oh saja orang pentingkan tanggung jawab. Janganlah. Sampun neton didang dewek didang ngepayas muani sampun api aja sekali siap jepak mas rengkeran sampun niki gelah masih ngerasa yang buka kedo bibi yang diamonin ini kada rasa pet pradene menjalan lantas gelah ada nak nepokin lak kayon gelah bibi nang tegaren bibi noleh ini goban gelah nih bibi kemon pinunas didang ring cokori dewa sampun api antuk nyingidang winayone kadi puniki sani mangkin cokori dewa Pangyang nyinda puangsu jebos manggendan cokori dewo nyewang titiang persanggo purun boyo wetan manah tiang sapuniko bibi pemekas nejani busana ne bu busana nak muani ini gelanu bakal madan dua agung istri bibi kedo masih madan dicaplak man pemekas ada nih nyen bibi titiang sapuniko no reng dani Gusti Patih anu nyen bibi ori sani mangkin mangdo singit pemargini kan sapuniko lungo cokori dewo kocap mangdo mewasto imade maro man bibi titiang iwayan teko gitu beli jebosan wentan amat taken mangdo dangan ando titiang nyautin sapuniko samilang talar nyelahin ke wentana ring buri ring durosan saja bibi yang kita melang pesan singedang donya bibi mendoa bong istri kapinin gelana lang namilang pada ilingan
nah bagus. Deng lu iya takone jangan macam nakon maluan. Di. Yang dia ada nak poleng mah. Nak poleng. Do jenangnya bagus, dibersihkan. Himpale cara tonyo. Jadi unok kok itu. Beli sing dakti kita ngada timpal. Ci ora tonyo ci. Ya? Sangat Ora tonyo ci. Paling Tonyo? kelihatan. Masa kene tonyo nih? Jadi takone yo kok kene mau melengah nih mau ngomong nih. Apa Kang? Jeruna bagus. Muone buku silapen meng ya. Ada yang bani ngomong gitu, apa ragone nonen tiang cara tonyo gitu. Sudah ini dia nak manusia asli sebenarnya. Bukan manusia bikinan. Nah bagang pantanya tiang caca orang jerone. Tiang perlu cuma daken tiang nakena. Mangno tani pak mungguin catur wangse dakenan tiang enten. Mangno jerone uni. Nggih. Tiang puniki sareng kali wong sudra jero. Apa mana gitu? Aduh. Lanjut. Dia yang penting ane takon ada. Dia nawa Kang mungguin catur wangse enten. Jero, yang jerone tenawang wong sudra tiang puniki jelema jabo. Oh jelema jabo. Pangekan misi ong bener karo. Ne warna lengah nih. Jero, apa jerone konen tawang tiang, antas tiang nyulurang dewek, pantasnya tiang raos kapinen jerone. Ada aja sangat dia yang penting sih gitu. Yang penting kan kenyataan gitu. Aduh, jelema jabo. Tiang jabo. Oh, tiang jabo. Jadi Menrago ini nak kengken deh. Yang jelema jabo. Oh, jabo. Sing misi ong dia gitu. Jadi jajak kemong. Apaan bodru najru jabo kini nah dia sangat dia cuma meserkenan. Oh, ya biasa ge. Kang bener ban yang anu ngaukin nyama. Ini nadane, nah dia kan menteras terus Tiang mare. Nggih. Teke. Adi ngang kene. Yang Anu dia nawakan saking seger je ragone nyautin pecahan tiange. kene. Dia nak alih kenyataannya, dia enak-enak. Dia memancing, dia nak pemuda, dia mancing emosinya. Kenapa saja kemamang nasinya. Agam kan nak yang ngomong. Bisa aja. Bisa ngomong yang sing bisa ngomong. Dong apa yang bisa ngomong dong? Unukin dasar dia mendakon, dongnya nadane. Tiang mare. Teko. Terima kasih. Pasti. Ini beli. Do yo Ini tak mirip dengar. deh pasang di Jumat ya. Mangla jangan mendapat. Tahu nih beli. Jero, Kang Wan nah, dia nang mulung lah timpal kita jahil mulu. Yen sing yo man jahil sing itu. Najak mat basang yo. Keak saja. Asal sih mati yang jahil, mat basangnya. Ya niki deh, gusten dia asal sekan, jak mekecret nising nih dan. Wah, terdengar. Waduh, jangan mentakan, nak yang mesti mat basang dong. Nama pan jani. Popado Arab dan ini tiang dot mendaka takon nyen sudah ada ane. Tiang mare. Teko. Nyak tu kumo pesawat eh. Takon yang ada mare teko nyak kepidah nyak dipan nyak diklot di kota sing ramang. Ike sang bede nyana makepret nisene. Tiang dot pang nyak calo pada tawang ada ane nyen. Tiang mare. Teko. Ada mau budol itu. Ada mau bagus. Makan. Yang bedehang wasang kan ini medang. Kau dago kan yang sing bisa pedih. Nih ragon, ada wayang. Yang wayang. Wayang, main ini wayang. Dini wayang. Nak kengkene. Pokoknya dini wayang aman sih ada nama takon, napang bungut teh. Nyalo kene mau bunyi. Nya orang bungut. Be, mentok. Ne bibe. Mene, Ne bungut. makengken bibe aja ke bungut teh. Aduh pengang dan asa ngomong. Macam orang bibe bungut masih patung masih. Nih ragon made. Tiang made. Made itu wayang. Tuh beliin tiangnya wayang. Nah jadi kini melang segarang yang bayunya nyautin nah itu nah. Dari keto beli. Atin tiang sekan ya kan. Oh nah. Ini nadane. Tiang mare. Amun tuh. Omong. Atinnya boleh jelas. Ini nadane nih kan. Yang teko. Amun tuh hango. Aduh marah bakat lah. Dunian KO ragon. Ya dunia sih bisa kita sih sing kada gelah kenal. Benyen tawang. Jadi dia kan berpikir lebih panjang. Ajen beregaan buat bedayan. Yang sing kerago ane Mipit sing lemone mipit nih. Tongose berimpedan. Yen adane mari teko. Lu bulan jeng medakon jeng mari teko. Dan beberapa balasa ka kudiang nih. Lewe orang lengah kan dia. Beli. Ada dragon nih bertawang ini. Yo pantasnya takon. Ini ada. Oh takon. Beli.
Ada nyai? Oh, jadi nya ada beli nih. Ada nyai? Oh. Ada nyai sekewo. Ada nyai bedrok. Beli. Tadi sing pedas pendiang ningang nyet pun adane nih berat. Nya wadung cara gobane jelek. Oh, menyet. Adane yancruk. Berado. Ngudiang madan gitu. Wanen temono. Si ancuk ora ci. Weh. Apa tak kepetang tuh? Adi cakar ngas kok kene. Apa kedinga dong? Hah? Apa kedinga? Kene. Aja yancruk. Man? Ada ancangnya ipe jeruk. Oh, ipe. Melang cang kedek, ngomongnya ada nih ipe jeruk. Ngelek-lek ian jeruk. Pakai Dari anjruk menada. Kadok-kadok kan mau nyini yang keresap. Oh, ipedruk pun adane. Mantu nih besikannya nih adane beli Yo, nyaman beli nih adane. Oh, menyamu. Aduh, menyamu. Ini ngajak Cina. Orang menyamu, artinya aduh patok gobone. Goban lah, kacau jangan banci. Ada oper rai. Ayo ngai boy. Ngancang nih. Weh, Oh, nya ada beli nih. beli-belinya kebeli ya? Gaya kan sudah di. Dia ngawak-ngawak mau beli-beli dia patung aja jelmon nih. Ini kekadene. Gelas sang Prabu li jongrang wesi itu kamai tawang kalau udah. Cokori Dewa. Ida sang Pabru. Ida sang Prabu. Itu ngawak-ngawak besang Prabu. Uli di jongrang wesi. Di jongrang wesi. Bener. Aduh. Nuna sampuro di tiang iwang matur. Kayak ini pun, kayak. Yen sing bau tumen bertemu nih tunian bangsa kerja sebolone. Samponang di Iya, tiang. jadi gini nah. Jadi gelane syarat metakon mapan bener tepuk di tengah jalan nih. Lah metakon ada nepung na liwat. Gelan ngoruruh aden lah calon somak lah uli di jagat Ratnapura hilang uli di pesaman tairing ben penyeruan. Ada bener nepuk Siapa sih rawasan nih? Kemarin Cokori Dewa. Iya di madan dia Pradnyawati. Kaireng ban penyeruane. Weh. Ayah ngomong ke jadi yang ngono. Apa nih adiknya getak sing. Sing perlu gedap. Rukung istri. Dia Pradnyawati. Keiring ban penyeruan. Oh, kiring penyeruan. Benar. Bangunan ini penyeruan ini ada masalah nih. Oh, men kengken tuh beli. Pokoknya ada nostalgia nih. Oh, men kengken. Penyeruan itu identitas ciri-ciri bok keriting. Ane madan icablak. Icablak ada nih. Oke, tuh cablak adane penyeruan itu udah mesti gitu. Anak lama pidan kini masalahnya man tunangan aja ke belencangnya. Oh, naman magagalan aja nyaman beli. Aja ke dolar. Oke, tuh. Pokoknya lama sekali lah pacaran gitu. Kengke kan dijak mendadak yo cerai. Ye, dari bisa keto nak kengken unuk nih tuh. Soalnya masalah kecil tuh. Oh, men apa tuh? Masalah ban nganggo kucet tetelu nih tuh. Aduh. Baru sekolah yo. Masalah kucet tetelu nganggo ngale tunangan baru. Ada nih cablak tuh ben ngale gagalan Lena. Ngale tunangan pacar baru di sekolah. Tapi orang kene daerah. Orang tiang kengken. Dia bilang ya ketemu sama Icablak. Oh, orang tiang. Orangnya melalui mulainya ke rumah dolar ke jongrang sih. Yang nyak Icablak melalui kamu jabah pungkat. Tadi bisa kan tiba. Penoleh kesugihan nih dolar deh. Ajani ane ratu. Dong suge nyaman beli nih dolar. Nyaman jangan suges yang keuangan tai. Weh. Yang jahil keto. Jak buro keto nyaman sih. Nganggo kucet sing kuangang tai cicil mojak. Acil kan orang yang apalagi kita sesama kan. Ini persyarat ini nepuk ya apa sing? Nempokin ada ayah. Dede. Pariangan beli nih ngakang bawa sudah pokok gitu. Lejani mapan made jabli nepukin unduknya pokok gitu apun nepukin aja. Apa? Bakal aturang yang beli. Ratu Duagong gede palung Cokori Dewa. Mun kengken. Yen mungen parinekani Dayari dia Pradnyawati uning pisan di dia. Nawang ya nawang. Man dijadiin tadi je. Aren palung Cokori Dewa. Sampun merabian mereka ke jagat Widyapura. Aduh, dorah, dikau mungkin. Udah macam dorah. Dong mumbo rabian ke mau ke Widyapura. Makin nembus. Nah kita suk semanglah. Atur made ngoren unuk iadi ada di Mertapura. Kalau kene nah aksama ke dini kan dah bertemu lawan made Jawaya. Terima kasih kan ada pengalaman belakang. Oh, ireng. Yang dia munikone celangnya matanya beli petruk sih pun pacang beli patan malah meriki. Ajrek kayon gelang pengdem nanti ketaro. Kan mesti ngedang gede.
Titiang tadi Dewa Tandro. Idewo ngerosang di jani ceneng bagus di jong rangus si bakoro. Iya. Kewalo jantos beli kanti ketengai sing besi rau nak kengken dulu di kene ya nak sampun rau. Ye, tot. Puniki Dayaji. Lantang kok ya ini. Asep yang rahu kadi baos ibun di tiang rahu mriki. Di jane Dewa tangkil para Dewa nak dijo. Sami pun ngiring kado ngungkur aji. Udah mulai. Kalian agak iki. Ngori gin majalan kengken deh. Pamitan lu gerong ngusir. Dados bete melingai. Lah. Dah kengken mari cing. Kengken mari aja. Ngoyong. Ding, para kene Dewa nih. Niki sampun para kene. Di tiang ampun Gusti Patih. Petangnya dolar. Awak kita cuma betul di. Nih, muntuk. Gelar. Sing kena pancing ingatin gelah lah. Nenten tu. Gelah Pro Ratu di Widyapura do pengabeh linggih gelah di Paman Agung Pangkawancai. Pengabe duwe? Bener. Ngawat cai mah. Ngoyong. Kanti weh kaman. Sugret Mirip cai cara merasa-rasa. nggih, di tiang nonen tangkil pedang tuh. Oh, cai man tangkil. Nggih. Sedurung di tiang tangkil tuh mrikine nak wenten mebesen nanang di tiang. Oh, kengken pemesanan nang cai ini. Dolar bagus. Nah yang cai nuju luas ki jeje. Apa je tepuk itu nyen sama. Pun kenal. Mana pun lantas tepuk kencing. Apa lantas tepuk kencing? Niki ini. Tangkil tiang pedang. Kenal? Suwung dan sirah. Mon beswo. Aku ni tiang pulas dan tiang pulas. Wenten raos ring gedongan. Ada raos di ngacai? Inggih. Kengken isin raos. Niki itu. Engal-engal. Adeng-adeng. Grepe-grepe. Meli beguling. Ngale motor. Intep di tiang. Mapan menaging beguling tu. Kenal? Bang boleh di tiang kita mana itu? Intep di tiang serah di tiang itu. Megebles. Menwagong lingsir natat lanang. Apa tu aturan ciring linggih itu dua gong lingsir. Ini tidong iyo aturan cai. Siap mengucai ni lah. Anang di tiang orang tu. Dolar. Ya. Besakan cai ni bukan. Sampun. Pani cai mukyang atau cai ni? Aku doa dan gonong. Oh pura ni tiang hijau je kena gonong mentik. Wah. Nggih. Nah sodor nah. Sakal tengil lang ibu nak papak dadam si ruang ji. Binanang di orang gitu. Ayang saya pancing lah nanang. Iya sing toto munyi nanang. Si Alpa kok guru. Weh, ayang sal misi alpako guru berpolon. Paman. Itiang arap aku. Sing modaya gelah tekeneng paman ngelah laksana tan patut kelawan naring gelah. Ya namun tu sekan atur paman dok di penangkilan. Sampunan Cokri Dewa semenyo malih ring bakten titiang gitu paman. Awenan sing ampatan gelah mapice tekeneng paman. Morupo bas, morupo pipis, pipil carik mekejang subuh abo paman kepuri. Nejani kan kecarik doang tebeh haluh pun paman ngencane. Mau munyi sih, mau munyi. Siapa pengucap ni lah? Nanang di tiang orang gitu. Sud ngomong kata sud. Binanang di tiang orang gitu. Mojak. Iyan dot beno paman nunas. Kangwang ni lebang-lebang dok enang tunas di puri deket ni matah-matah makejang tungah lek-lek kana. Ngawat. Duago.
madone kita madone. Weh, Waduh. lar. Nang diolas do umar kita bungut je. Nyora je madu do. Kalau lingse sarang kundane Gusti Patih. Sedadi umpa kita. Nanang kita penjani. Oh, sajaan bo. Waduh. Atapong mibar nenten-wenten manah di tiang purun. Atapong mibar wenten, atapong kilo wenten. Aja tengni lang diolas bungut ne. Waduh. Napang ibu. Napi mahawinan di tiang purun melaksana doaku. Doa ini dayari ngeremih dewek di tiang ratu doaku. Wani paman melaksana sangkane ngaden gelah. Inget. Cara layangan ngangsut. Jika mengada-ada ni. Ya kamplong anandu. Weh, nyora je amplong do. Sajo kalian luas cuma milu tong royong. Beli, alon-alon beli sakit awak tu jangan beli. Di pelangan jani beli dot nawang kenisin kena hidewo ni. Nak kengke tu jatene kena hidewo nama kuranan kelawan beli. Beli, lu nasi tiang reangan beli. Sampun am beli di gelas ngagat doripun. Ipun mentang ngadok ang beli sarang di tiang. Mana ne beli sida biak sama sarang di tiang beli. Ipun ngawi-ngawi. Ne makin patutnya pacang unean di tiang beli. Sujatene nak kengke kali hidewo ni. Beli. Yuk tidak wagi pun tangkil wangi beli. Dua ning parakan penyeruan sami sampun pada pulas. Patis di tiangan sakit bisa beli. Ipun ada guna di tiang orang ayah ngecek baes. Wenten kan anak di tiangnya boyo-boyo beli. Hidewo sungkan. Di tiang terus neren beli. Bukan. Udah ngaji do gelam si bungut do kendo. Dia sungkan memang dicang. Sungkannya? Memang dicang. Udah ayah ngasal sungkan peran si. Dia sungkan gelem kurang dicang. Kengke. Beli dolar jangan gelem. Mau gelem suntik lagi. Dia aku emas aku. Hijau. Emas. Musik kena nak tadi lah mo. Dia aku Kemas. Kesmas. Sajaan kamu. Pas hari Senin Pak Dokter. Bagada. Bagaimana Bu Dolar? Kayak tangan Pak Dokter. Saya sakit Pak Dokter. Sakit ya. Mungkin kamu sudah ingin. Nah yang sudah kelihatan tanah kita. Si mulut cini lengah ni. Nah mulut biasa kita sekelas mana kengke na nyuntik dokter. Ini badeng sungkan. Apaan itu? Bukan suntik ke kelihatan. Woi, lari. Lor. Dogen kena bantai mata. Dogen kena bantai mata lah. Wih. Saya dah dinap si bantai dekat-dekat orang dia. Nanang di tiang orang gitu. Beli sampun angga gelator ipun beli. Ipun ngawi-ngawi beli. Nah, yang kini kena beli narko buat semitani dewo ni. Mire video dot nage mesikan jongrang wasi kelawan video pura. Wang sidoi dewa kuasa. Wenten mana di tiang sapu ni kami. Tawang rasanya. Woi. Nak kengken cinelar. Macam-macam Gusti. Pangilet cora Gusti ini sedang Gusti dari aku. Siapa tahu nek masih? Ngangsat di bulan masih. Nang siap pengbungut cinelar. Lari. Si demes nawang dok siap mboti kesibak kesini. Bombat. Paman. Titiang. Merasa kedek lah noleh laksanaan paman di tambang gini. Gelah teka mai mudah kaden paman. Kaden paman kah sangat nyaksiang unduk paman dekat gini ya. Tekan ramai itu bakal ngetot calon somah lah. Yadi dia Prajawati. Ni kone panak Prabu ini sida memaling melaipan calon somah lah. Kone di kelaman metakon ngundukkan calon somah lah. Sakasa paman nyedang itu. Wah, yen kini kerasa lah. Mapan kal ketaro dayan paman melaksanakan corak lawan ipun. Mau ada paman melaksanakan ya. Makin dungun ratu doaku. Sampunan belah mandiorin. Napi mahawinan di tiang purun. Ngedoyang edo anak kelingsir.
Lino hari sido di tamangan makin titiang dan gumanti ngerorong linge balungo cokor dewa. Yang sampun itu Lino siro malih pindah ke pengendos, pindah ke penyelidik kiring jagat widya pura dan gumanti balungo cokor dewa do aku. Diolasna, gelap bekelih ada ini, bedek gelapangnya nyor buka kata. Nya kalau benglapi anak Prabu ini, salon somak lah sidap lai bang, dijane, dijumpa bang kagak anak lah tongos bena. Tidak yang tangkil dengan ibon palungo cokor dewa. Udang-udang ibu sampun iki ibu melaksana di jagat orang Lena. Nih, ibu yang mau salah ke jane dewa. Ada nanti bicara buka jani mulai ibu yang melaksana kalau ane pengabeh dewa. Mapan nyet ibu pakai dewa. Jongrau mesti kalau ane widya pura kada dia ibu besek. Idewo nih gaya ibu tongos. Idewo nih kalau nyeladi wakasan nih. Oh. Dados kayun plungo cokor dewa pacanyi ki yang jagat. Nah, Jongkrang musi kalau dia pura. tuh, ba. Aku ingkilar. Ketawang sih jadi lo. Bungut saya. Takal pergi ke sana kayak ngobrol bungut cimarang mapatan kan? Ini namanya. Sangka telanan sesuah kang bungut saya deh. Ora sing tawang. Tawang dia sesuah. Bagong, yang sampun ika pikayun bagong sok semua tidang sejero mana? Kemon, ipun ni adi calon soma tidang ni dijo ipun. Iya mulut sarat kena dewa nih. Engal-engal dewa menjalan. Torsan pejalan ya nih. Melahai pulih di puri. Ipun mutilah saking puri. Engal menjalan. Tidak yang dikiris tur puri. Yang tur dia di. Baiklah. Lah, kireng putaran kelar. Kirengan. Ya dulu ini ada enggak? Nah. Cara ngulah cicing berong. Bidang mau ngerti nih dia. Bidang berdua. Mekat ngalan mekat. Pasung ini. Aja na muntok ke klub bidang mau ngerti. Mang do boleh yang matur-matur ngapur. Apa ben atur yang satu kali kiri yang udah pura sampun samit lah. Masih ada nyen. Sampai mantuk. Kantun plungo cokor dewa. Sarang danu. Mencai berarti. Mencai nu di. Pamit anak sidiang. Terus sarang kali mantan. Kengket tuh. Nelahan halus lanon lah. Wenton kemauan pakakan duit. Jok saget kemunyel henor munyi napo ya kada. Paman. Sidiang. Rasa kanan galang kena gelah paman. Papan nu ada pengelantut ben besik paman. Punah malih. Madun gelah nu hidup. Biyen ni depan sinasen sidang kang ngelatih tujuan. Begini kena. Sedang becek kebiasaan Ratu Dukung. Duanin sampun panumayo malih. Jadi ngatur ngupeti. Ngatur pemenah ring itu anak kelinsir. Iri kuring gua mayo genggong. Makin niki pindah ke serana do aku. Cara guntengnya menjalan cepok dadu ngene. Lan. Kinten titiang rino pamit. Jadi bebang kawang. Isen kena dia ningrum. Para kenyem-kenyemen ada negara tengah rindu. Karuan. Ye, kadang tiang sirah. Mana kalau nggak kijah nih ki? Kalau kan nyelahin banyak. Acak aja apa? Aduh sampunang mo. Mo kalian sedang sungkan. Nge yang diselamat pemargi nih. Ring tengahin margi, raris makan pas lino. Titiang nanti madue kenah mo. Bang ya, titiang aja jagi mau petang karya nih pun. Kemon, mang nade patah wibawan titiang sarang mo. Pusaka dua selenang sutra nih pun itu nasi titiang nih. Rajai bangsat. Rajai. Dewa salah kami. Seng dadi dewa ngangon selendane ati. Apan selendane selendang pingit pesan deui dewa nage. Lenan tekene tage hapo aja kita dewa. Kalingal kaput kan kasep paman, kaput kedongan paman. Paman, lengal paman. Paman bangsa ada natak lo paman lengal atuh. Nawang. Ingat paman. Uli dini gelak aja jong yang nasi lalak kalau paman. Ya sepuluh indah yang matur itu anak kelisir. Rat
tujungnya. Dulu sang medal, aksi semapa ngebak dan titiang sampun raut tangkil makta pemenang lah tujungnya. Bagong. Dados nemeh matiosan sepetangkilan Palungo Joko Paman Dewa. kengkian ya na paman adil. Paman. Unapi makin pepungatur yang itu anak kelinsir duanya nasa puni. Bagong. 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 Dados lali Palungo Joko Dewa yang bisa mani anak lagi. Bagong. Nih, karena ale kulen apa sih? Kamu ale bocor, maya ale bocor. Mancan bakat bisa wandu kan? Aduh, sing ada nyen tak kau nyen hijau kaden play, dogong istri nih gitu. Mati kini hidup kok. Baik bero di mau kepek ngubiang menurin dia mah. Wah, lik. Gini lah. Mayu, dari mana Mayu? Banyuwangi. Lingjo. Dari Banyuwangi ya? Kampung apa Mayu? Kampung Genteng Pres. Agak. Bagaimana kabarnya di sana Mayu? Baik-baik ya? Biasa saja. Selamat semua. Iya. Tuanen gitu Cina. Weh, tong pongah cuari di keragone ngusut nyonyon di hadiapna bacang, diapna rame. Kebibel tiang kanti. Diapna rame ragone ngusut nyonyon tiange, malu aku ah. Gaya saja. Biasa di hadapan orang ramai itu biasa malu. Ayo. Lagi macet gara-gara Ciko mau lewat. Lima kecil ada jelemu nyantul pemakin dah nih jadi cekul pas musik pasang nih gini. Kulo sih. Pasang gini. Iya.
kok tahu? Ini yang lo caplak nih. Lo caplak nih? Aduh saja lo. Lo, memang gak kapan nih. Belilah katanya lo nih beli busana set-set pesantren. Di tiang puniki aren beli dia perani waktu beli. Dados sasapuniki dados kuen tenan beli. Aduh, karena Idewo beli melaksana buku ini. Kamu mau beli nguruh Idewo? Beli aku, pemekasan makin. Beli sarang di tiang sampun presiden kejunuk.